kwana duru dia ene ye na wo ye kire wo duru a wonye it is obi de wo kwase okoma kwana duru dia na hine fa na awo wo se me wo boase ho baabi na am se oboase ho baabi de hwan enti mami ba be busai se oboase bi kro wo se papa be dia dance no be kanya me aso no kre pa papa ka chem se okono so wa bi ho enam dem ni twa so okono so wa bi dia ene winim don't know you say na owo bia fufuru bia onya akula na okoye na duro enti akire no Roman was afre me wode no ma fufuru no frɛ me o frɛ me na wo say sister na me ne ko ne number na me de frɛ wo na me say sister be na wo so okoye duro the sister be na wo de number de frɛ me wo say a wo frɛ me sister number iso enam se mati enti di be 3 days no me frɛ sa number na anko akire no de number fufuru bi sa frɛ me bi to frɛ me no na me say na number we and also sister no number de ja akire de enti wo frɛ me sister we so enam se mati na say me ne udi nkoma na ja e kate ye di be 3 days no enam sa frɛ ye me frɛ na sister ne peke ye enam se won fa phone nkoma ma me efua and also wo ya ade wi a o de phone ba akoma no enti wo ya ade wi ye na o so o de ko enti wo ko ye na be 1 hour time wo frɛ me no se bra me ko ye ma me efua se won je na ni kumti onye phone no enam se you na me say sister n say na hile fa na o sisi ye and also we kru ma na fe kobro no nam say kobro de mi mo pa na madam bi the fish contract ho ye galamsey site ti mi ho fa wa ko sin tuntun kru mi ada de fa utiri chenyina mi ho nyina atabra ko so no ne ada na de ade na oye e wo ho and o say bra wani sister bi na ba yi nam say de adwuma no oye wo ho and o say bra mi de mi adwuma wo mu yi wo se because mi adwuma wo mu ye de a anya me boa and am say na ho so ye galamsey site na no adwuma sa adwuma bi no mepa ya na say to say no say bra me pa cho me phone of free see so it is an chechire mu ne de on timi chechire mu ntire me and am twa so na am say okay obi akoya akola duru na fe de say na woka so ndi be 1 week and I was afre me o frɛ me na mbusa wo say na di ade pa na wo ye wo say krom ho wo so bo 3 na am say 3 de wo so ye 3 bo da be ya wo hu 3 a wo ko bo 3 asoma wo kan de anya no kure enti free ekura na wo no ase na bra ana so ni kaska na am say so ni kaska de a madam for no de no ma ba ho no ba trek enti fa fu ni masa sister na fu ni ya ne dia no o de krum ho an wotie na me nche ni maami no fa won kwatre ni maami enti bra ne ba me ne be kasa bra ne ba oba be fa wa de e dia wona o se Mr. News kam ti ska so de me se ni te ze Mr. News kan se wo a me frɛ me a e be de na obo Mr. News ka sister be kasa bi obi an se ni ska a ma so a na wo ye ndai enti ya no de se ka be ba o free ni de sika de me Mr. News ka ya dem de kan ya enti di be week na sa frɛ me se once any scanner mami na am say makaji wo say wo betra ka mu free e dia ba bra no ma kire wo say wo city enti wo ba bra ndi wo ba bi si fi ko bra ni ti kuwait to ba bi si brewe amwa ba na sika de wo je say scanner ye de aye de se si aka ro si me say news scanner se wa me gina ho am frɛ me say say ni skill me gina ho na say me say ni scanner say o ko ni sitansi scanner amaso a to kro be ne wo na dem le kan sa na me li twa so ti mantu kan bi ma ko pem se adam ho na frame phone so se obidu na am si ene o so wa ko jiwani o na o se hwe mba ya kura me yare o na am se ho ti me pa odwuma me ba na o hia me na am si na re di odwuma na ko ye ya o so atisai na o se an o ko yare na ko kom di akodi o kura na am si obi a wo ko ye odwuma ko bu therapist ka de de na kom ko de o sa yamdem de kansa ti adwumbe na ba afie no na me tete wa na msu na mse me frade na ho aye hisa la bra wonyam to asoma me la bra wonyam ana o se onyam apa to asoma me na mse wonyam ana o se me yin se me da menyam be bia na mse okay wonyam na ho aye hisa no okay ni ri twa so nti uma be
5 days na mo se wotete tasu na me se na tasu a wotete no de ade ti me ba da na mo se wodi kura besi wodi na me se kura ba de ye mfa si ha si ye di sia na afo na ha esi ni de enye osi ya na tasu jire menum na me se me ka chi wose wonyam wose wonyam ana wose wonle wonyam na me se hu se wonyam a epro ye bete ne kankan ija me de me de kansa na ne sika bi so be die ni ho no ye adwuma bi obruwe na mka se sika no obedi nti onfa mame ye le na mfa nto okuta akola bi ebedu bi na akola no ho akire no no ni sika na mso ni sika de na ye se sika no bitima ye de aboa sika no 100 cedis ana okacha mse se sika na bidi no ho me man mo 66 nko ya le na mso sisi a me no kasege de me ni sika bi ya de ewo ho nti mani bufui etwi fam so no koye nti me ko adwuma mu no me ba na me 66 no na mba na de man say scanner wo kan elieji me de man wie ya me hu ma me ni biem hu ma me bai ma me fua me hu ni biem ofa ne no na obi ka kire me say hu ma me fua e wo asaf market na what is sprinter car mu na me say na asaf market de sprinter car mu o ko hinefa ana wo say baby a wono so no anu ankate na ton di baby a wono wo ye ni business de wankwa nko bisa no enkate bo wie bi wanko bisa ne se wo konye na wo yesi wo tukwan no wo so wote na msi wo so wote sprinter car mu a wote na wo so wo twa ticket a wote car mu a me am de mani e dey ehu no so wo ko baby aba na msi hu me hu na me fu bi ma ko be 3 weeks na fi wasa ba ye nti wo ba ye no obedu anyumere sa time so na okoye no na me sese okode a enkura ne da de ntime ho na akura no onua be ma ba ko e ba me ho obaye no se me papa se me fast afo ane de emero anam je safo ano anam de to se minima de kunti a odisa afo ane baye am de to nti e kire na wo baye nti wo baye no obedu anajo nti wo betena ba bia na dan no no na one saa ge na me ka wo masem no ona fofo no na wo ti wo nti no mu hwe fun so na mbehwe bi frima wo mu ye na frima we de efu ti me ye na mde be dan mani se sa time na so wote ho me so nukure ni me hu se wote ho nti wo ka kire gan se me mbeto wo mi mayi mani manfiu na ade a kire se me Serwaa djuma obi di me no na msi wo nti gan ba mani na msi wo ni kure ni me ba me hu se wote ho na me tamfo no na wo na wa hwe matu kwan se me mu bisa ba bi akoye na woni ma beko nti we nye di se wakase bikasa no won me nti anopa na hu se wo twam na msi na me fura na won kasa mu na wo twam na nura na nya dia me hu wo se me hu wan ka me twam bisa se me de kansa twam ti firi wo no aste one nam so ne nam so no ye se me fa lisi ka balance aka ye de emfa ma no nam so sisi ankasa de miniska wo nti wo de on twen this can be man se waje wo dan na mso dan de se ho na wo nua no de safo ye de ebre mi nti nyam na maji dan no nti bra no nyam mai nti saje safo ano na mde safo ye de isa man to what dan ni ma afi akame hu ma me fu bi nti dan na hu ni ma me na mse na ma me fu a wo hilefa ana wo se a wo de me fu kura ko wo de me fu ko na mse wo ko wo se a woni ba bi a wo ko wo de me fu ko nti mam so mfrɛ ma o maame la ne sɛ bi anke menya no mfrɛ maame la frɛ menya no nam ko bo na dan fufu na ma ne sɛ sisi maame fu asa hwim bi mo no o se a o so wo ko ni kunu ho nam sɛ o kunu wa bi o se a so wo ko ni kunu ho nam sɛ o ko ni kunu ho dia sɛ de nyame ase ko sɛ kwan na o nam so no ɛne obo wo kunu because o wa ha kra na o nkɔ bro ne ade o se me kɔ ka ase me kɔ ahodwo me kɔ sei ada wose ne maame se o so man wo dwumam o ko jade abra ne maame le koye afi mu hu ni maame bi sa maame se maame fu ase ono le koye na o we wose me le maame fu bia ni min ko ba bia ana o hyewa na dwo be na se 10 ana o bae ana am se 90 se o maame le suma wo nti ana dwo 10 na ye de wo ba fi de dia ni twa so am de tram baby enti wo koye no wa ma friend le bia so nya no ti maame nya hu na no obisa se na what maame fu aka na am se maame fu an maintain ko me friend fu so a nya no
nti nam se ma papa so kra ka kire me se wure nya abotre no nko baabi boni bia no obeba nam se no obeba nipa ni kutafu na wo frɛ na hunya na nti maame ne ka se be ne fun no kra wa koton adi nam so oba no ntimi koton ofun no ye dai nisa tinya abotre okoshe ma nti a chedu ana wasade baaya yo baaya no wasi isika no ka se kemester ni ska ya na man se ni ska na ma no nam su sisi number be na mester ni ska ni sisu ama nti wudi nya abotre na wa be mehwa se mdi usika ye dai ebe ma wo de nu mu na no ye se woni okoba bi aba nam se wo pa kontu pa o a okoba bi aba ana pa wode koye nti wakoye no na no pa no na memi hu na danfo no na mbusa nse ma mefu yeso wasa hwem bi mo ena osi a wo ho na ni nua be ma baako e baaye na osi mkoja ma mefu akwan na wose wo koni kuno ho nti wo ma me 5 cities kura se menye enkoto duane ni ena boy na ga ni kacha ni se ena 5 cities no hwe ni yie ni wankodi nyina na osi hwe me de 2 cities kwa koto gele ahono na me 3 cities ato de do nyumre se ma me ba na se papa ma miska na me 3 cities na koto eti makoja no kwa na osi koja ko asi an koja no kwa de ne no ma so ama koja no kwa no ko na mso na ga ni ka na mso so ko ni kunu ho de a woni ni ba bia woko because wo no ni ba bia wote ode ko wa ma ko be se 2 weeks to 3 weeks na obae eti na nyumre na hu ga na ga kan mi se wujamfo abu na mse ofinya ba was was aba o se wa betwem echi no wu se imi na ko fa ne no ma ye dai abesina ye dai akofi na mse a ene onam ne baby kasa anya muso no papa so frɛ me ade tu manyam se asem si na ye dai esi asem be na esi se ma me ofu ase wanyam na nyam na mse me kyerɛ ne se de ma me ofu aka no me ntum anyam me a ana kasa anya muso no ya me mi afi bi meja bi wom be ka kyerɛ ma me ofu ase se opemasam dia menene be ye dig bi so obeye dia ana osi an obeye ti sa times me tu kwan ko mikrom no ofrɛ me ana me de sa asem to nanim ana am so ene aha me ba ye no ma bo bi ho ni pa se opeso o ya adi bi ma menene bi no se won firi nachi enko ye bone no wotra no because ni subane wo mo mi hunu subane ye papa enti obetimi adi so ana osi han obedi so na am so obetimi no osi han obedi so na am se ne papa no wa ha me ma woni na kasa na wa ankasa afrikonum na de obeye no waye na am de phone ma me amadamfo ana one okasa na ogitum se obeye enti menye enti ba bedu ye na me frɛ wo na am ka yo se ma me fua ade na am kan ye no makoyi o enti o mistake sisi area wa ha me forward chia wa ha me okay cause fra forward drobi wo ho a o mo ya so mistake ya ada said oba no be yare na be ma no be yare it is ade ni bi na yede makoye na dem de kan sa yede e de chirewo na meso mpapa ye nuru nti na me hania enuru bi e wo ho na eye pada witimi tafre na me share da ko sa pada ni bi bae na me di bi kakra bi gu manum na me se papa ne draw de ma me ni nti je na so fagu onu me hu se waji atum ana wo de unsa bom na de bi kan agatrema ana am se ne ya wiu so fi machi ye bibia entia me ebitia wo na so wo ye sa de ne da nti papa se na asem na de esitie nti ma me fu ana wo firi machi akoyi bibi ti na se na me yare nti lam sa de ne ti na me yare da biu ya wo kan meba dia wo kan no adekwa no okoye ya mpa ana wanye yen clear ho no ne ente ho ase wanye bibia ma ye bibia me na me de ma dwen enti wo ya wadwen se wo ne papa no ne ba no nyina no wo de psychology bi bi ti o mo ahwese bi akora de fa wachi ampa wa fa sa kwan ni so hu ananye sa da bio na ne de papa ne frɛ me no a ono kai na me mi koyi sa se mu tu papa ne nim se na anya no kore no na me me se ene wo hyeda ye ne sa se be ya wo ba fa sa kwa ni so hu se akora no wo fa wachi ana so wo fa wachi sa no nye trimpo no ne mo ankoye bibia okay Matias eti de ya mi ka chere papa na mse mi de me ko ombusa akora ne ye de na mkoe de mo adwuma ma na ma me fu efrɛ me be 4 ana wo se ade na mbe ka sa asem no wo ne papa enim
na ne maame ne papa bai wo mo di na tem sa me na onye ma ya ade a ade ntina mbeka awo papa nim na am se asema wo kan de menti no me bi ase enti ne me ba shia me no shia me to shia me na am se asema na wo kan e phone so asem di na menti asem na se na o se ana wo se ya wonim na yi digidi a ade na me ko bo ne papa ne maame amane mo di na tem ne ade na am se na wo me yesa wo se ya ne ma yesa ade ne kura na se papa na ko bo na am se ne yesa no wa committee so aye sa ade no wa committee eno na baka se nyin se no me no na nyam nyam no na nyam se me no na nyam ma anka wo yesa ade nti sa ade na wo ye na ko fo nyin se wo baabi but wa ko bo ene wo nyi obi amfa ama no na ade brem eno nti na so da wo ko sha wo ko ya nye eno nti na ade nyin se de e be hye me yesa me de ka sa cho na se an enye wa nyame na hwe nipa na wo nyi mo ba we no be ma na hwe wa na wo ye ya wo bra hwe wo de nti se nyame a wa be hwe ho onye masem na msugo mati yesa me de kan ya asem me de kunkon ho ko pim se oche se ode wa ba hase okay akwai me ba ya ba ho no so nsam de wa kan wo de awie bata wo se ebisa nsem akwai no na wo pe no se ka wo ne tena ade se obi ani wa obefo obi a on pe no ne betra se nya na woni je ne ho pa sa wo pa me bisa wo che se wo bo no ma ade afo wo bo no ma nya pe enti se mo na wo de ma me no eti ni da here no there wo bo no ma ade afo because se ai me wani mu ba ya eti afo nyina be hu se wanyini chankora e bebre ebi kwa de papa wo ti hayi woni ni tipen be pe me bo a aja ya yi ma no so woni ni papa betumi aye pe de enti a me bisa wo ne se eye pe na wo pa kola no ana se ade a efo enti na wo mama esi mama efo ho anya ade efo eye pe na wo pe no akora ne se wo ka kire ne se wo beboa na hwe no ama bi aso ne papa so sa na wo ka kire no ana mega se no me bi wo ha wo kan ani ana David enya no kresa wo krasa enya no kre na woni ne tewa na wo si ochini no ni hwem no na etesen because wo kofa no no hu se wo ye bom 1 sa na mo frɛ no bom 1 be ma bia nka ne ho efie ni bi enipa ben so no mo gudan ba akomo eti wo ye wadwe se wo boa no na wa ma woni ni nuanom ba bi ada na wutimi hwɛ no se de wo se wo hwɛ no ni hwem de ebi kutame dia ni dinja no wonu aso woni madwuma woni se de adwuma sitie me ni obi na ye adwuma nti nipa no oye no ma bi o nkoso woni nyina woni to no kra ya na o ka chem se wadwuma de be ye de a nka ye na pa adwuma fofo ni e de ejai nti se bi kutame nko ade a se bi mi dinja no ze o ba tan okay ti mi dinja no ana threat ni chance se eba o se threat said the worker said for threatening one so the chip on the mammy and as I know my own fire chip on the mammy and any what the chip on the mammy yana some bang like as a threater so will be henya e be a one chon wa meku ana maye say some bang sana yana wo mo frɛ wo obi frɛ me otimi ka kyerɛ me say me ni nyansa magimi na me magister chip no me na me to phone no ma no fa phone no ma chip no on myself phone ekuta me fa phone ma phone ra onkwasa asema hote wo no oba no nya wo ga no na wo waje esi wo say ye ne ye dia fa phone ma no na am so ale dia se na wo kan woni nyansa na wo so fa ngwa se firi ho no wakati do atemo a e wo ma no wafre no ma peke wo se da bra woni nyansa kora ho na me wo mpese wo di phone ma ni pa kro no na na so mu di watempa wo di matempa wo ne sha se atwempra na di si ansa na 10 ye ni sha se ba oh never say me trust here pa month we so am try 3 months I say time a threat ne sha se eba no wo sha se oni ma me papa nya botre ya ba so time a wo sha se oni ma me efua twempra no edi say ansa na threat ne sha se eba oh we fan say be 3 weeks na wo tweme yesa pepepe ada no wantwa so se bi nyana me wara mane ada na wantwa so uwa yere meboa uwa yere ena wakofa akwada obi nkase bia uwa yere ena obi ane kwan ofa so boni bra wakofa oba kofo frau akora na wudi na chi no oye me yere akwada mono so kra hye na chi etinka sabie mpanifo mani mu am e wasanka adwin bi kasa che osa ne bia oba de won ka no kra na bia no okuna mpa ne nyina mo no ade na wantwa so mu so am ye no okay ana akọ so ane ne tena ya
no sha se o chini me boa e chini so di sin asa no sha se o chini oh chini de If I treat me by a chini and was 13 and sha se o chini eti wan ka sa hu se me threat aba chini so sha se eba e ho nyina hu se bia na kora no e nam kwan bi so a wo fo a chimi boa sana na mi hu no ada na so wan ka so na me ka say eti na je sa de afo na wo pe e de yo ade afo na mse wo ko no wo na wonya bia wo de ma na awaje wanya bia awaje watiwe he wan ko ton krofo nku ibi matwuma nim chepe ya me ditie wonya bi eni abodi wo ntobi wo ma ne sidi dunia ade awaje e bia ade afo nti na akofa no na mse se sa ne ma wo nyina ekoso akora ne efra wudi watem ho e wo mu a wo hwim won kan kira wo hwim a wan kasa wo honim ka kira se bia na ne kunu no a wo kasa wo kɔ ne nkyɛn no wo kɔ ne kunu nkyɛn ampa wo nua no mo ka kira so wo kunu na yankofo bi ka kira so wo kunu ne nyina mu no wo ntwa so eta cha sa ade efo na ape ana Adeo. Ana wira ya sanu ntina na wudi akiri na sa pepa cho sa asem na o kan ye no nyame ni no kure ba ko pe wi ase ade a ehia ye si ku kura na kanokure ko babu si ni kure kusi wo sebe mi ninya mi yedimi sebe ma be fawo na me be ka me yere ho asem ye dai akiro mi ye bi dawo mabrabo sebe ka me ho asem akiro de a ene hu se sa na so dache me ka obi hu asem etu an kan chance ya wo yira ha mo me yire wa wo miensa o hu nyina wa wo hospital da ne nyina wo fi okay ana wo praye the night and so ya in operation si kan ne bed tete the body si kan ba biada na ye de na me be gu me yire ni ma se de a chiro se me hu na osumbu che bibi enti na me gu me yire ni ma se na de wo ka ya no time bi ma woni ma me efu na wonte abonten ma wo yiri be pie so a wo twe aba so obebono wo ko se nso be hwe egu nu so aka che ma me efu se wo de edina ho wo de ne saka wa be ho de me anko so oh anu de no kre because do nyumra sa ta mo kra no na do nyumra me na tratra abonten ho uja yiri ho na ma me efu ati abonten baba ima no ni anko ima no ni anko uja yiri ho na ma me efu ati abonten eti abonten ni didi me se uja yiri ho na ma me efu ati abonten okay nti na to didi nko ma na ma me ne beto no o yiri beto ka sa o yiri sa unya no se won sore nko na am se won sore nko sese wo ba me ne tie didi nko mo ha so ya abonten obi atwam ade nti na so won sore nko na am kan won di wurafi to wurafi se na akwese nsuo na oba na so obeto agun so am se me makwan ma na beto ngu ni mbrem so obeto se wukuru ni obi ti baabi ebi a oba ya me ne hyedan bim ana obe pie so dia utimi na abontena manfo nyina atwam street dia aha na ye compound utimi ntu nsuo no gu so sa ana me stop on se mane ntu nsuo no gu so se ma me efu aka se wo kona so de opa wo gira ho ma me efu enko ba bia gira ho se no o si ye no na ye mabufu na o ye wabufu wa betu ni pase ye ano na utie ya tiatia opa ya wasiwi kola bi wa ha wa fra ya wo se no ne papa wo hunu ani ye nyina ye na se eti hei to aso yi ti sa na dia ne tie dai so ye nya wo yira ha mu operation bia ma be bie ni wo min ka sa se me oba wa kwafa no ochi ye fraw ye di watam se de wani afi adroi e bi kura nkwala wo me fra wa ye wo ma me afu ho no bi kura na ka wo ye ma ni bi ye peme boa ni nyina echi no wo yire kura be hu ya wa wutire mo wonim sakora ne yompena no wo so onyina ho no na yire ye ba won fa won sa enka no na na fa da nyi se ba wo so onye madam na me chese sisi no so far as amenya akọ ni de koko to kra na se fatre ko se bi firu ma mi de se firu etinyi se no bi kutam washom maji ano fafa na se de ntia wo hwe studio ha ne wo sia ne ntina wo dia na ye studio ha okay ase o kra me ni wo mu ka se na mfizi bi etwa short short de ntwa na short sa na me ne ka wo mu ka wa se wo se asem na ye frame me na mba ye no mini asem bi aka masum se me ma doso ana chenchina wose wonye me ne musu masum okay iti mini ni program waso nyinsem waso mu maso nyinsem ni mu okay waso bo dia say aboso me 9 years she is far gone okola nim
and she be no say no me try 3 months but was supposed to 3 months month be mo June mo na na and they say no 3 months me so no sabe me so me dey benanti akọ hospital akọ months wonya say any 4 months you say 3 months you say 1 month you the woman doctors ni bitime dey okay ya te doctors bebe nam say doctor da would kura wo fia anti doctors ndi very necessary na mama ye fu papa so ha se na ensam no se obi ka nam say eja ya wo ka bia no obode de me ntimi fra bra ya nam say wonya me bra wo ye papa pani nti me fra eja ya aha nti eja ya wo se nyin se no wo shom na enso na wo ho ne ye ba na ya be ka na enso ne ho asem doctor da would me hu anu ani age nam say apeja canopy hey kama doctor bibia wo ko de ya da radia se da would nyame hyiramon sabo maye kurumu peja mo wo so yes ane betena sa dwuma ne ye dia na se bibia ye kama okay ya kwai but that's over pa me enchi ayahwefo ne atiefo nyina Dawudaba Hospital brain ye ka adwuma ye wa yaresemu a ene ye nwie na the first time ene bia wo hwe dwumadia na se wate ye nka ye kira kwan wo Western North region se mefa kwanya iso na machia woni ye hwe e wo se hwidwa be so asanwen so yoso bunsun kwanta na mpotem asanwen so ye location ne wo memenda kokko abwaje krom kwan no so eho ene ye headquarters ankasa na obipie mu Ashanti region dia Dawudaba Hospital abie new branch krawe joso krapa Metro FM dynamo ti baby a wo hwe ye bia no yare bia ha obia no age eniyade nko an ye nye ho adwuma age se obi ode eniyade ba eniyade de ye nse eniyare wo ho enti apart from eniyare bia ha obia no ofa ka na obi sikejiti a no afa joso kai ofra ka kire mate ne se mate mesi wo krapa Metro FM abro san ni mo eho eni asoye na ubanso a ifridge order ekopem memenda anopa no nson na doctor she consulting ase ebe consulting akopem se nunum bebo anase obia benya no so ne de na yewie bibia ohwe ebia na yare bia de unyache ama waton ho agapade nyina ebia ba ye ka ni patamfo enye nipa ba ni patamfo ye yare because nanka obi odi bie bia nyame ebo ne ba asase so anka odi saa de bie na yeyi na so yare nti ama watosin watochima ewo saa de bie nim se o hwe ye saa bre na yade bia mo wachi ache yare bia mo waboka papa bi ba ene nansa na obaye one doctor din komo na papa no sabi na wosu o se doctor me cast me no maton ni nyina menua ba o de ahwe ne ho yade enso yare tu antwa but ene obi a director na Dawudaba Hospital ama ono nso apejade a na kire se adanzi aya na de bia no canopy na yesi so ono nso besi bia hwemache a oh asere doctor de a okay na ka kire doctor se waton ne cast me no ne ho anto no na se ne waba Dawudaba Hospital ebra sika utu aye menu ahwedu utu aye a na wo de toto cast na enu ba bia se ne doctor timi amono nso aye be ma de a ene achedi bi esa fata no ono so de be mai aya na de yehwe ene se obi aba Dawudaba Hospital na ne ho atono na wakase doctor Nyaminshraw doctor de oye maame no emfaso abaso nie eno na ya na yehwehwe ye de bi e ka yichiri yade ba ye ntan nipa ena yade enso a de be ba obekase doctor mfie sei obi ba wo se be 6 years ni especially diabetes ne mema na aya na wonu ma week aye mre wo mpaso no oba wo se doctor de aba mi so yi de achew doctor be yi ye ka kire ne se so obi de mfie nwotwe na se ne de epeja wo de mfie no ndi nya ba se small job kra enti Dawudaba Hospital se kon Akoma to yem emfa woni mfie dodo a wayare ache emfa woni bread dodo ne obi wo ho a wachin pa wayare sem hospital bi obeti bia menu ya botu anamon ko ho o ti se ye ton aduro bi obekọ ho nanso adanse ye no we empie ma atiefo ene ahwefo nye ye numbers okay yare bi a how they free
0244 0244 88 64 37 0244 88 64 37 88 64 37 Obapa ene kakra meka syphilis ebese ye nuama ne mema no sisi syphilis ne de akame say nipa du odi nipa du gina ho a emu wotwe obe diagnose o no wo no mo syphilis ena syphilis no ehu ode into the extent say etwetwe yare ahodo bebre na aba breni be kan say akoye ne ho great imitator che say eba ne nsunsuan so obe ka say yare foforo bi because obi wa menua ba ne sisi ena wa complainia ba nipa ne be ba ye de ne be collab ye be hwehwemu no no wanya syphilis brebi etwam ubi sakro o say doctor be say 10 years ni ena me hu sa de no but ekọ ena syphilis no ne stages no da bia me ba meka ye wo the primary stage ye wo secondary ye wo latent ena ye wo the tertiary okay enti se ne stages no yo mu a ekwa na ba especially shase primary stage na eno no de nsan na eba ensan ne pie o private part o be ma no ensan se me ensan na nsia bi na besisi ho eno enye ya ehene kakra but se wo de aduro be kan na one fa aduro nka wo ye de eno emu beko okay se one hwe entreaty a Triponema palladium aboa no da so mo jani enti se when treaty e beko na asan about the secondary stage no say oba na se be ma oba no primary stage no ensan no betime asisi oba no so eno nso utitin abo se ensuo no gu ba bia na asan ade foforo ensan no bia asan aba enti se ba the secondary stage na eno esase te se obema no atena no anasa oba no so ase bebo mfunfunya kakra na ahye nsuo ana apai ba bia nsuo no bibegu bia no na ekro ni bia beto ho eno no na wanhwe entreaty a edru ba bia etimi ma wonye se wanya fever emobi sote emobi fon ebi wa ketre ma fitimi yekru ketre ma sitimi yekru etima wano ho timi yekru te se nya ahunu bi na egu wano ho obi wa se ne kra yare syphilis ne the science be brain eba when treaty a etimi ma severe waist pains sisi ade ya maame no ne ya papa no be brain na complain mi sisi doctor me nya sisi ade nne obi wo ha adwuma a wo ye no de ahye da wo de ba hospital say until say obeba na eno ne treatment ne the easiest way ekwanti ya bi hwe aban ya dru minua ba bofre ya bofre unim say ye bofre ye wo be ma ne ye wo ba na eno no eba syphilis and say infection mu a eno be ma no na ye de aduru bi ka ho bofre be ma no okay na ye de asa de entempa da wo de ba hospital mona mo de sa na eno mona mo de ba sa ye eno ne ye de ba sa ye de aduru bi ka ho ne ye de treat say yes syphilis and say gunu no okay the easiest way okay but unimu ana unimu because aduma che de obi ane ne de e na de ma da wo de ba hospital da musronko ne say oba yeji ahaban di ene yenim de ye ka yenim woni aba ya so ye ya ene obi oba ye na wotwe minu yare o say doctor ba evie minu ni or the 2 months and 2 weeks ne ho ato no da wo de ba hospital se bra me nsu wa boka wachia che enti syphilis no ye kan ne say minu aba obi o a ya kan ne say wanya stroke ne fa adwojo ba obi ba ye be diagnose na syphilis eti ma wo dwojo e true stages bi e damage cells na say ni pedua na kwa bi a e ma adwojo enti wo ye be ma na edru ba bi na eche nso a e ma be ma ni hi enti ne ye friend baba so candle ai baba so candle on se candle wo so a ne nane be ho anasa nasa be ma bi hwe sisi ana wo ti ne de anasa asa no be de bi adwunso aka sekre yo asa kwada we di afi ba ko ana bi e o ba da wo de ba hospital so ba you be treaty okay na normal weight no size na na ekura wo no obenya memu asa ayeden e be pagya bo canopy kama free no na ko de be ma de wo so bo canopy e no je kopra okay ye ne ye kro no da wo de ba hospital se bra why mre obe ma na fon aka ketekete na e bia na nya syphilis e bia na yare foforo ba Dr. Dawood be treat you entempa afi obi nso an prostrate wanya how on prostrate mu minu aba empanimfo ni drew age bia ya na how etaba ye prostrate no
na no obi de no wanya no pomasi brentem enti ya hye ne catheter ya hye ne rubber enye den enra papa bi say 7 years ya hye ne catheter 7 years but oba e be 1 month ni enra oba e ho be 1 month enra na doctor ye yi catheter no emfie nso de bo so me ba ko anya no ho enti be ma bia o prostrate ne bia ya hye o catheter no nkire say no an no e bia wo de ne nuru ba bia be hye o catheter obi dwonso a menua ba dwonso de o say ye dwonso a ni nyina free mu ba but obi wa ne prostrate na hawa ba mu nti odwonso a eba nkete eba sope ani bia kam nti wotimi dwonso ba de ho sa ba ma na hwe ya wa ma me ye nhwe entry na prostrate na hode ya mamu ebedru ba bi ye de rubber ebeto ba mamu eti ba ma bi a wo hwe ya na se wo tie yen e bia na wo sa ha we obi nso ha ye kasa yi se bi wo dwonso a obi hu ane se wa dwonso nipa de ese bia wo se yetimi control ya dwonso me ba bia nso aya me ka ba ma bia wo hwe ya na wo tie sa de we obetimi aya ya aso hwe o pese o try post street ahoden a edu ba bi na wo dwonso aya seize dwonso no ja dwonso no for some minute na hwe se beja ya enyai na eto aso a kire se problem bi ba o prostrate nim e o se otimi seize kakra no wasen eja mu na dwonso de drop pa na o yeah o prostrate no wa ahoden kwa dia sa wo ye na ntimi influencer o ba da wo de ba hospital ye beboa ya sha o catheter no ano no enti nam yare bi ha o ba nso o pa awo ya aware mu nhira emfa oni sika wa aware mu oba ni be ma tenache ya ye japade bata wo nti ama efie nyo sa ba na ehwe ya omra da the bar hospital oba doctor beboa no am na draw ne be ma ni hie mu anedam obi wo ho timi ba doctor isi ade to aso dodo pe draw e betitentem ono ase wo pe ba sisi ade betitentem ti yare bi ha obi ontu anamo no mra ejiso krapa metro fm abro sign mu ho ane ye wo wenya ulcer ebi ana wo stomach ulcer wo ba doctor be treat you be ma wo henia nkwe ye nye surgery wo ho ye nye surgery ye fa doctor number no santo dwa biem number ye 0244 88 64 37 0244 88 64 37 0244 88 64 37 Dani ye 0201 681 717 0201 681 717 ba yare bia ha obia Daude Bar Hospital say faka bisi kumase KGT faka oba dwso akrapa metro FM abro sign no e kwa na yewo na ba ye bitu yare na se na me sure bia nso ye mo canopy very necessary tanso be se no fo de ye e manum no fo na o de kakra etete kaso that's it nyame shao pa Dr. Peja ma no boka no pi papa de shenya media ni monyam eto so kwada wood ho canopy ayeke obebo bi pa ama anije abafie ho na happy birthday nana ya hotel fato so mama happy birthday enkoma Miriam Osei happy birthday enko emfama way every producer Ishmael Haywood enchain eti Miriam nyame dia fe ba ko aka mfie ho happy birthday yesre nyampa edi maum sanso so ana brother Dennis wono so ena da so no kama ena wono so edi na woda no ti happy birthday Miriam Osei ena fe brother Dennis yensa amra studio ha bie moy na yene ejayawo ene maami efua yene omo entoa nkoma no so na ansa na no La Quinta Lodge se beda pa weekend ne ba wo kanka wani mu amuko leave no pe ba bia akwa relax kama ama bibia akoyedi ama wa La Quinta Lodge e wo kokoso last stop omo ho ye kama say e ho ye kama papa ne dan no wura matim sampa ya wadan ye wadan no kwasem ene double bedrooms ene single bedroom ni nyina wo mo asiesie so kama ya chese dan ne dan ye fine and what no so aya hye so say wono mo say wo mo asiesie ground floor kama e ama wo bibia pese wo ye event ahodo a eba so ni nyina no wo pe ba bia ho ye kama na akwakwaje wo mo grounds no e dia event no La Quinta Lodge Esebra mini bar any wireless internet access swimming pool ni ade nyina kama won ma siesie Esebra na ye nsomo 0531 259 741 0531
0259-741 ofrepe La Quinta Lodge and penny for ebajo som afa Rocker Clinic Limited eso enye ehwana nu papa free baye wa mo no ba Ghana fo nim sampa Rocker dia wonya te aduro na se free Rocker pa dia ubetimi edo ho atoso amana yeye warma kai Pakum capsules Genicure 442 and afa Ven capsules VENE nanu ye wa ma sa de Medfagin capsules aba boa emobi anadwuma den ene okono kodru fie pe na ne watibi no amemre no are ne fan ade be che no na chese wugina wona so pa na emra ne no yesi abrewa ene akokora ebe ko jogging enu pai Free Rocker Clinic Limited Kumase Alaba Abuabu Station woni opani siko house no ena edi enhwe 0244183230 0244183230 Dr. Nimo ewon granting cry for Mr. Oje number is here Dr. Noa wa ma wo no so no your ma ahina sane ntafo no wa ba be piem ewon cry wodim se ne nwumadie mo no ya wada ekope memre da bia Dr. Penny no ankasa ewo enkran circle Fotorama Dynamo Ebengo filling station ya ene Ernest Chemist edi enhwe ayani what scientific clinic and diagnostic services the womb and pennies repair shema wodie esiesia no de nyinse to mu anas ne ko wo hwew esiesio na afi so memma so tadue no moye mra Dr. Miemiem edi amaw yade ne de he bebre ena wo mu etu ase entin kranfo no doctor no won kran friend se sia sawo ba abaje apotie 0244087687 0244087687 ejayo mesamra usubiem mesamra usubiem na fe enkomo ne emu na brima ansa na wo baba mu no na de wo ka no wo de ato aso no na papa se wa asem eka eja wo asem no na wo se pese o ka dem na someone na me pese me ka na se by microphone bra wanim kakra bra de no wo ka se busome miensa no hono na me ka me correct no se me di hu se woni akola no nam no enye busome miensa na brosa ebe busome ba se me fan se bronya chi ba busome miensa no bronya chi yase di bronya wie no that's a match no sabero nam me hu se no ne akola yi ewo a no aba ho ono bwa no kra eba ho eba ifie ho but na me nim se yibi awo muntem na ma me fotu kwada fie no yana nim se bibi wo muntem satam na o ko da ho no de na me nim se sa nta ayinu entina omo ho awo mani nyina so etukwada da ne musela na wunim no munyi entu emu ana akola no ba kwa no aba beda because na me nka we nko ana wada ho wono akate ni sabraya no amane dan chese wada ho etumu da megetu mu se abai wo se wo so obeda ho de a me na me nim se ebi a papa ma me se o se enye se wo bai ekwafa braya wa wanka sabraya na unim no ana ne ntam to say oh na me ntam fine na won ntam ye fine ansa na wo so no ba no wo eti bra wo se wo ba no ya kasa asem na wie dada de but wasa akwafa ba ntina me bisa wo no bra wo se wo ba na kwada ho no mo a ewo mu a wo mani bi eso kwada ho no wa fa na busa nsaja because se anu me dem be bia me ti dem hu se mo aye tipan ya ne sa wa busa ne se oh na se me hu se bia me mai ebeda wo fie ho na se emo na ade me de bia seda ana bibisa saka wo ye sanka be hu se okay me anu de no kro ni ma me sasa but me bai ana me bisa no ono so se ono a bibie ni o muntem obi ama obadan kra sanka wo sanka akwada se dan kra no de ama na bibie ni no credit but wan so akwada se man ka se sa no credit o kan etanya bosome miensa enye bosome miensa se de eja ya we kan dabi okay na tesa wodi wani bubudi a be se match ni mu sa okay eja ya yansa how bebre na msa wo se washom so wakasa na enya no kure okay but wo de ni ti ane se me se masom to make sure me de anu enya no kure a se si asem ye nim se egu na brim papa no se be match mu hu se okay wa bo date de din kan wo de ohu e kan kure yi na adi ne pa cho nya botre e de din kan ya wo de ohu kan kure no date ni e da ben and I'm just June mu June da date ben
in fact June need me to meet dating by June muna and they meet me dating nya wo tete ya wo tie afidie so se akwa ne so anyambo so mi ansa na wa your calculation dey because papa so hu wo che ana wo kura say June mu ase say July August kura end mpacho nyambo tre July ya ka say calculation no a e be ha dwene kire say June mu a wo dey fa say June dey din kan kura na ane akwa ne sha ase twempena July ebe kan ho abosom ensan bosom mienu bosom wo kura nya hu nti na che say wona ne tra kura abosom ensan nya mai papa o August ending na ye bosom mi ana ye bosom mi ensa say dey wo kasa kura yi ko na akwari 3 weeks no aba wo ko na akwari 3 weeks no aba wo ko na akwari 3 weeks na aba na ya keka esi ani a emro bosom mi ensa ya wo kai because one case wa kunta buo mo no akwari to pa ben pre na kan kura na uhuta ya wasanu pa sama wo kan ya madam ya bi pese asamla be because mun pese kan majiatu sama na fe die bim na asafa stories bi sama mo pese mi huta mo na me husa oni akra no edi agro na sana wo be kan asafo fro no na de na je se wo ya adane asam no wo ya adane asam je se wan kasa wa mane no nkrobo mu no akora no watu kwa ben prensa wako ha kodi na otwe miensa no aba wako ma kodi na otwe miensa no aba asa okanya yetie pa o ni nyina so butepu so wako ma kodi na otwe miensa no aba na saa kontuo no kura ne kekesi ani a emoro saa boso miensa ya wo kan ese saa kontuo na mekan ze du no mu woko be se 3 weeks aja ya o ka sam foforo na yanko yani kasamfo front yanku yani ya pese ya mechanic kasamfo front yanku yani asamna na mechanic ya by microphone mama asamna na mechanic ya o yes awe free camera no ye bo ho ban yo eti by microphone wo wani ma ha ese asamna na mechanic ya pre ko okay se maji atu okay asem bi ani ah no dia je dia waji atu na e ho hyehyɛ te sɛn se ho hyehyɛ de oba anyima wo be ma na wo hwɛ no enti ne hwɛ ne de ni nyina wo mi ho se bosome nai wo so wanya se wo kwa ye so wanya bosome nai wanya bosome nai ya kasa da hu fa kasa mi hu dia wo yo ho sho ni ma bibi atawani papa otimi ye we nyina wa ha se eti utimi ye we nyina e wa ha nana kwa eti oso wanya se bosome nai pa chan wanya bosome nai se bosome nai won kwa antenatal da ye ba ndai obako nda bai ambo fi next week iko obako antenatal okay asa dia samu kan no me se bebere akama num etu side ye kwa ya chi sa no ana wa ma asam no ya sane asamti na ma asa dia kan wasenya no kure because dia wo kai kwa dai sa kwa ne tena ye no ani ya yikura na ke benya da ja mo asese na edi nkan ene na dodo ale na da nyina ke besese nyina ke besese nyina asa na nyinse no asafo fro e wo ho yaka ba wo so wa so modi aye mpesa ba ya wa no fafa nam se aha ne skwada da mu die udim se ohwehwe nya hwehwe na Ghana ha ya zo die ohwehwe nya hwehwe na tie da se wa so dia ka kire no na na kwa ne producers ya beto so e wo fomo nti papa so obi anya asafo fro bi aka yo ya bada mo asepa ya so ya da asepa aha ya kuma 87.9 FM akuma mu nsam djuma die so nie mama efua kazai uzo bibika ana pa bia osoyo mble miskan tade ni di mana pa kwa me ba ni ana pa wani di aja ya ye ni show se we de akire ha fofo bia wa ha na aja wonko pa bi ni woni di pa pemfo akola sa hye na uba no twemfo pa chan okay woni di nti pe kakrama na na yenko aja ya me nu na kaso sai ya ko face ya ko foma u show mpenhwe o aja ya u show mpenhwe ya tena mama yefua obasa tro wate obasa tuna na dia times one fa bia ma na so nyabe obasa tro if labor pad and one about time wo mo di siesie wo mo ho ano nti wo ya pemfo na wo tamo ya som wo ko antenatal eni ade ya ka cho se akato ne bro na wo kwa wo so a mesra wo ada time ne so na be kwa wo so ya bomoden sa wo niam na wo de kwa no di if labor pad wo de betum enam se no ena ye kama wo de be siesie ho a enkofa o how bia emfa emre wo ye se ama abata nyina da aye guy kuma se ene nkran ba bia da wo bisa wo benya bia tom na emomo no wo ye mother care na se wo ye tufo na pad nwanwa so wo pe bia to Tonia and your Bomodia Frey 0550 000990 0550 000990
0990 ofrepa Eve Labor Pad epeni for ebeje swama wo so atimi aye guy grow fine mojadro eye mojadro mu super eye kama pa na nse wonu munya wo da untimi ni di ele anuane etata ho pa na so appetite no papa bi wose apia tete appetite na ni hu abomoden pe grow fine no no ma ne mema nyina wo bia etimi enum bi wo so na nse unipadua no hu se mu ayo dududu wo nsam yo dududu na mu yo dududu bomoden ne pe bi wo so akọ na so wontimi na de tia wa ye memremre wa ye se ya hodwo bomoden eye grow fine mojadro ye kan for ede chiro e ma no friend Dr. Mensis nam se ma no no bi se ya e fiche kro no e kwa wano e ma unipadua no etumi ede ne hom 0244596532 0244596532 Currency Ventures in your day eye Zahara Meshane ne G capsules ano ne kabom na edi to infections ase infections awose na ne den na wabaji hini e wa himfie ho bomoden na pe Zahara Mesha ene G capsules no ba ko ye topa ye ba ko ye nsuo eno asa wode topa ye no anu ahwe nsuo de bi na de memene se de wo mo prescribe e de gu hu no am afa wo ye be ma na nsan wo ne mu gu ase wo hono wo ko fa wo yire anasa ko fa wo ge ya petre sam petre wi obomoden so be pe Zahara man capsules and information no e to no patu anwumre wo be gina so se kire be hindi heba mesha eso ka wo mu nupa ne hom na eno de malaria fever typhoid and diabetes and any den e hindi heba mesha ene de etu ase e boate pressure so e ma won so unipadua no ene ma ekoyie e de ma 0248569335 0248569335 yefa your second story no yefa ento aso be me na akwaba bibia boko de me pacho kasagu mic no ma me wate pacho bibia boko within the saying pacho frame Francis Kwadwodamoa okay wo nickname bia nkofo de be hu Kwadwosh pacho ekrom de dodo na frame original na say ebeye black okay dia na de Francis Kwadwodamoa original ana black aba studio ho awie yo mpacho meno so meda Akoma FM fo ase na mada atiefo nyina nso so ase na wante ne se madam fu bi na edi mawu madwen ho a ha me madwen se nka mepe kwan a mefa so a meyi me machine afri ni yade na nka makobo ni dua kuno na emo me cheche hu kire me na mfufu na se ne de si ya de ye nipa de na wadamfo de ayo wadamfo ne friend say ye friend ya bonsu na me yonko no kire se me haidan wo mabusua fie bi wo kronom na abusua fie no aso obia etuntu obia de ne de ama han inti ono de ne yire betina ne maame dan a na ewo ho wo kononom honom inti menene be ye yonko chese no ono so ye driver ni ana otwika na namso data maame menene ye yonko namso mi wo fosulai ba ebedu mire bi ma yetu ye fosulai honom inti nazi si no na asem adwuma asem aye basa inti na asem ne no afa adamfo ye ka tirimusem na ebedu mire bi ma one ne yere awari sem ebe ye basa inti awali jaye ba one ne yere ntem inti me ye na ase wo ho a me na me bo akonhoma na me ne me yere ene no na ebi adidi abe bibia inti ebedu me bi kra ma ne yere ene me wife be kon se na me yere so na ma ni kuna ede eja na wali inti e ba nsem bebe ma me de me ka che me wife se won de wonyi nani no no de ba ne ko be ma ne che se ba ne ko bo na dwa na me yere nyina ho bi inti nyem yere ne pe be ma ne ye de e ma no eno na nchen me timinene nam no be ka che me se wono wo ye fitani wonim ka mu pa nti se da chin bia no se bia minya sika se metoka me ma na so nte no no obepe ka ye ka mamam na ye wo ka si bi wo hono ma ya na ho spare pass no boy de aye so ye driver ni ana mpacho ha me lances kura wo ha si amene mo ka se nti enumu na asa waja e ba ni yiri na waja e ba no me di ni to asa de we na boy no no nsa ya ade no na asa me kura na me do no enye minu ade enye mabusua ni me ni mfiri kuro ba ko na asa na me do no mo nti me ka che ne se ne o mi entu kwan ho na enko ma si kurum na yenko pa adwuma binye nti ye ko ye no mpokura na papa no bisa me kwan so a me ye se me ne madam fu ase kumase aho kira ba ya afa nti ye pa adwuma ye papa ne dwen ya no wonti ase ma ase no me yere papa no wodwen ya wonti ase se ana obi amom wo kumase pa avina
kurase te se nyina hini a mo ba be pa adwuma de asemi de na me so oh father yenye hwe yenye boni bia ba se aho kire na de na papa ni si yo nti ade chi papa ne san afre me bio san bisa me kwan se ye sorry na me bon de won ti ase ma me kan no kwa che no ofre me wife kura na me wife nso kan kura wo bia che nti enumu aye kodi be bosome ne 5 days time nti me wo hwa na me wife frɛ me say me maame ehwehwɛ me na me ba be yare me ba ka akiri obe yare pa serious ana so wo ye wu nti me wife de ne kɔto sampana na otwa nani a wo hu obia nti one day wo che ono omiemi afon so ana wo ye kɔ ene kosi miemi nua ba so frɛ na brifa urosumo ma abna nti wo nso de fon ko ma maame na maame bi say na say na oba ya na wukunu we na me wife nso ka che me maame say wonim ba bi a me ye den me kɔ na maame ka che ne say me ne na bedi nkomo mre bi atwam na afi na bibia ye den asset no so what men kan obabi am wo a won kan che ne se me mra me so tama na me ya akra me wie je se school man to aso na me pa kwantu panti abijan se ma tan abijan be 7 good years into French kasa akra se me te ne pa me te 5 four language e wo abijan ho no ma enye Ghana kasa na fa me French na man ke kan bi into na ma me kura nim se me de tama me pa kwantu de bi kura me da tam na aso na ho cha ba na madwane agya me yere into wo ka che mo wife so what men ka won kan che se nkoma me na bedi mle bi mu no afi na nyankopon ya adoma kakra bedi ni se nti memra na se mba na se mso minu nya kakra so na me de apeka na me kan ye no na me de aye adwuma na eduru me bi ono so hia nkyene a ma se ne kakra na o de ato nkyene adi nti me bae na me bo madam fia ma ne se ebonsu me na me ne wa kwantu mu na sa ko we nyina bae nti me bo na ma ne no ne efiri honom ne ba kumasi ha no ti e ba kumasi ha no be 1 month time na me ko ma me ho na ma me e ma miska kakra na mso me bae na me pe kakra so na me ye se ebonsu ese manya ska ni bi onti se wonam na se bi ohu ka bi afosi bo ho na ohwe na se e be boa me a na wabo ma ne me so se mi hu bi nso na se me hwe na se me pa me ba be kan akyerew na se bi a wo be hwe ma me na se e be boa me a na mato na wo ye se yo nti me wo hwa na me bo ma badamfo ba ku bi amane ye frɛ ne easy ono ye ba fine no ono so na damfo bi wo twi company car ba na boy no so wo car e wo asonwa ase wo pɛ short boot ni bi nti na ka ne ye kama pa ba na ye w nti madam fo ne ka che me na me kɔhwɛ ka na me frɛ mbonsu ne sɛ bonsu nkɔmɔ na woni mi di sɛ me hia ka obɛpɛ ka papa ma me no afi na manya bi nti wo de bɛhwɛ ma me sɛ ye kama madam fo ne ba so ase godi tempo ho na ka na o ma pakisi to obɛhwɛ ka no no ye sɛ ka ne de kama engine obi engine so no ase engine de home use kama pa na mmom car no de gas car nti afi na me so me ba car mu no o ka se wo to sa me o ma me ato sa car na nya me anim no kure ni emwa me nti no me fa mani totofo na me pe car ne number 1 anim e bia 09 ana se 11 ana 10 ana se 14 mu sa na me so me ya aso na mitie because madam fo na me do na minim se wo ye wudini ya wonyame ya wo bekume nti asema obeka bia na me giri minim se on de wo ya adamfo party se de we na me misi do na me ja me yire ne me ma hokodi ba because of say na yire ja na werɛho nti me so me hu se wiase de awerɛkyekere ewo nipa ho nti me di ni tu kwan nti me asema obeka bia na me gini di kyerɛ se wo wonti me nya me bɔne because na me adwen me ne da na ya adwen fitaa nti wa ma me anto sa aka no enu achi na me behu ka afoforo na design Amela na 2014 na nipa na pake no KJT ayekɔ kuma umai ura bang honom no na nipa na be pake no nti me hu ka no body ni de na kama wa body west kama pa okra se nye number obeka se bia 23 ka number 2023 nti me ka che madam fo no na me se o mra mehwe mame ka ne de body ni kama na mmom engine no na mimi ni mu nti o mehwe mame se engine ni ye nko ade a body ni de me fa anka meto ni e kɔhwe ka no oba e kɔhwe ka no o se ka ni ye kama na o ma meto ka no nti ade achi na ede ko DVLA office na ye kɔhwe se enye ntwimfamu ana o mo check bibia ye kama na mmom na road work ni bibia wu na migina asutwa ekura ho kura 100 million na edam boto mama me kra me hu ska areho sem ba ko ha me ametiwa mi wuo areho sem ba ko ha me anu no me kra me hu ska nyina na me de ye nti yanka eso mutwa no road work ni yo eso nko mutwa no wan yi amame no me sika anso na bra no so ye se sa na eti edi a obeboa me obetwa ne 6 months amame no ahye me 2 months time me fa ka no ko adwuma di 2 months time no na maba betua balance na aka no wa
akranse se no 1 year ama me na me see you afi edi car no ba fitem na launch out to be wo first cover no won say ya na dade bi ehiem no aha eno na ase wubu wonsa na eje keke na me de ba wono ani me ne de ba eji fi DVL office e ba wono ani fitem honom na obeye maame na metua meto no 2 million obeye maame na eno so kana ngasa to ne say kana ngasa meto no 90 million 9000 me pa cho an enfie say ni me pa cho meto 5 months ni afiyemu mama me to ka no kra me mfa ka ne nya adwuma da oh me mfa nya adwuma da afiyemu ka 90 million mama na number plate ni ona ya na say da bi AW 64914 mpajo ka ben sa taxi design amela okay to so mo inti yede ka ne ba fitem obeye se ayi ni maame na metua 2 million me koto ade ni 2 million to ye maame wie na me se ono nso adwuma oye na me metua ne ho ye de eka inti sa tam na won de ye fi akwantum ba ye no watu afi ni maame dan na ye wo kronom no ne nana ne si fie mienu omu okuro me fa nso omu kurom de ye kronom na asafo hanzo so na ye omu kumazi fie inti o maame no wodan mienu wo kronom honom na asafo fie no so maame no wodan baako inti wo fi Robert na inti ye to ka na nwumre no one me de ko kronom honom nti ye ko no na o ka chem se kwadjus me ye frame kwadjo da mo about as ono wo frame kwadjo no o ka ne kwadjus wan fa no anka hu to kwadjus no so ka odi hu kwadjus se kwadjo no no me ye ne kwadjus no fra kwadjus okay no ye se kwadjus okay die engine na ho ni ofo na me se bonsu ano so nti na ma me ka se behwe ma wo kura wadi ka fo many fair bear 5 years ago ni say minyes ka beto ka papa ma me na on say enu nti na ma be wo si engine wa wo san si engine ye si ensu atwa ni pari ka wi ya nye e bia pipes bia kire say e bia ye ko try for e bia 3 months bia hwe na me ya me sa ye say no problem we ase de mistake ti me ba na ono ye say se me konam de ye adwuma kakra na minyes ka na me de aba na o ma hye wins na ma na wins na ewu nti na ma engusi e de e ba to osa mama obeje di se me de ka no ko me ko station bia na de we engusie woto no omonye me na afi nzo ka na se bia o de 90 se udi firi akura no ko e bia akron no ma na ase ma akura wa hwe mbukura de we amanfo bedi watem okwan no tikra no mu ya na zambesa no ka kire ya na amanfo masa ade ka no beso kun na ngusie ade ka ni jatu ma na se ni de we engusie woto no esa ka na ngusie wo mpa mama entina ya ma hosem nti wa nyame ye ne se na ono ana ka kire mi nti mai bi wo kronom honom na wo ye se ka ne de we zitie no mempa ko na mempe 5 million nanka wo moa me na won hye wins ne mame nti madam fo no ba ho wande na mbo na mane se bunzu me kai de ja asante mpokura se senka minya 5 million obetimi aboa me ahye wins na ma na madam ka o ja no wo boa obi ka so be hye ka wins 5 million na mawa oboa usika no ye den wo pa gie di wo de o pa 1000 ana 1002 bla e be ne kama me ne amisa e be ne kama de amount na me so me ya so na mitie nti one day e ba sa mama ye se me ni adwuma bia yo misika na mu nyina na me kre na me kotoka nti wunim na nse mu na me kodi mate nti me kodi mate ya me nya akakra no na me bo ajasante na manye madam fo na ma me amfa ama ajasante no nti ne ye ne se nti sata na me de se ska na me di mate na me de ma me mako school nti me wife ko bo obosia ma me se ene me mfa nko ye ka no na mba bo obosia ma na me frɛ obunzu ne se sa na wo ka dia manya ska ni bi wo hu manya 1000 no nti bra be fa ka no ne mfa nko ne nko na ye Thursday a na ye ya wada na me ne no na ye Monday sorry na ye Monday na Monday ana edwada na edwada na obefa aka no wokron nam ne nyina de ba asafu fitamu ho no me bokra ye ba na ma hye me working gi ase daddy na obegina so aye adwuma nti no e bia nyoma bi 1 or 2 bi wo ha mesuso ni mu a obeboa me aye ekwa no ka che me se ka no engine aye den aye hye nti no me mfa sika ne ma no na onfa ma emisa no no mo mfa nto ho na me de me nkofie na de wa me ni nsiti en de wonti me nya me boni nti bibia ni aye be kasa wo fon so nti ye ko no so ka che me se ka ne de me nsa be kan e be di 4 days me kwa na me se 4 days ni do so no o se on se ka ne ba fitem on pese enko mbe okay kwados jina ba bia ka ne e ba fitem ho na wo de jina ho ma me kakra bi wadamfo ne de se de wusi wo bon sam so na che se ejada mo wa anya de brother mo wa anya de kura na nsem no ho
Watch them besi baby toda ayonkofo e de ye wure hye wo momo no ekwan a omutimi de afa so le bi na ato kwadwosu ya wie wa ha se ya wo kasa sa otimi se nsem na ha adwene pa afi ya mu no akotoka 9000 na se de wasi aboka no wo de ye ba ye copy work naturals na ya kono enu papa adwuma we pressure no so na next week wo ba mesro ya fa me de ibre bu ate na pressure no amre bi na ma fast stabilize pressure no ma ko be ba na me kon ate me wo se reverend mo de di fried rice wo all the fear fried rice na ha pressure no ade tiblem bi na yes ma ko be ba na je say I come come I say 3p garlic mixture 3p garlic mixture ewe mo bibia aha edeba Akoma FM ena onua TV so na se de ni uhia ye wada bia edi apomde ho enkomo no enen so ye wada eda fofra nyankopon de ache ye nkora nti ye base ya mesrew enwa fidie no mfiri ase madupe ene ne wo ebebo nkomo edi afa apomde ehom 3p garlic mixture edru won so ba akwa edi abekrom ha Ghana meyimu a agidi ye na edru no de wom ne se so okoto 3p garlic mixture na sa wono mo a de enti okoto aduro no sa adwuma no na be ye de ama oba bi se me bu mi nsa mayie oba bi se menya diabetes be bi se menya diabetes obi se menya pressure obi se sabio me ye adwuma kakra bia na mabre me honam nyina ye meja mako hospital doctor aka che me se sabi be ma me be ma no yare aba ho oba no so me mayim no yare aba ho na se nam yare ho asem ne ye ken ti sanya wanyina yare a ehihye nipa ho obi se mabọ wa ewani njaida me ko hospital yesi menya asma edura me ne wo be kan ho asem awiei sanya wa me boso e wo de kotobi ne sohwe 3p garlic mixture obedi ho adanse e de akere afoforo so ye number ne agine frɛ doctor ya mo yare so a eno nche se 3p entumi nsa wo yade frɛ kache doctor say weni na eye me anya bia 3p garlic mixture ebetumi aboa me ana je number na frɛ doctor number ne 0248 92 88 24 0248 92 88 24 kai se edro no eye 3p garlic mixture na edro no ewotrom enu ti se woto a na wosomu yie obi to o so de kwose bag m o yi bag ni edro nyina de fom se gbira a apaye fesi baabi ye baabi ankora ni agoro nko na chese wokofa wade na wonum wi a na de si wo kama 3p garlic mixture enen komo ye de ama ye hwe numbness obi anensa ne kon ni pedua ne na yesi fom ta yetitriti wonsa saade no bo on ma ye no a fanse bia obi trasia na osori a ose na nsia chimenan bo so de na pempem ho sa so anya hwe eyare o eyare eti se won hwe yi a sa namnes na eye onse yetititi wona esifom yetititi wo kon yetititi wona adua yetititi no enko wi asere mo ko hospital doctor beka just onya pressure pressure ne de sa de ne ba de ntiri se akoma ne pompi moja na se emoja na ntumi antwi amfa untiri ni mu a what's a cough sa problem no e de brew 3p garlic mixture and American for the amount and ko Emma hospital ho doctor kan je say when your pressure and say when your mujabro so 3p garlic mixture pebinom na entwifa entinum na enyi ni mabi adeda entinimu a ama honam ni baabi emoja ntumi nko ho a ene eho ayo tititi obi se mensatimi gene obi se mensamma no me de so ade mu mpa mentumi som obi se mentumi so prae mu mpompra ko sanse ne nsamma no be so no pa bia na agene wonso bon man otwana asa otototo ne nsanum sei otototo mu sai bedu baabi no wonsa wonsa no agene yes obi adwene se ne nsa ototum na ene sa tititi ni sa na be ye wo ofie pa prae da ho na wuntimi mpra because nsamma no awu ene obi tumi de nsa so gemu se ne wayi atopa mpantre so de ama osme de sa o mensa na me de tu gemu amente se ehime ebedu baabi no stroke de ho bajim entubon se emoja na etwifa entinimu na entumi nkono wose adwen no entine wom no emre the nerves no emre it is say emoja na the force na etwa femu a ebepai na enwunu gu adwen no mu to beko hospital doctor beka cho say when you stroke de mu hu ne say ubonsa fe na onsa ofa sei na mu yedu na wano na wo bia kasa na mu yedu
na wona na si form na mu yedu na agene na yetititi ntumi maso to won say nipa no akadem enti eye pressure ene kofa stroke edeba pressure kofa tititi edeba it is work hospital ma doctor akacho say wonya pressure oyie na stroke amfane ho amagim woto asentri na etwe a wo nante wontumi nante no stroke na ebo nkaye wona na da bia na agene wontumi fa nshempa boom no stroke na ebo nkaye ji number na frɛ doctor sisia ne anu ni nkomo 3p garlic mixture pebinom eye moja mu adwuma eye akoma ho adwuma eye ntini mu adwuma enti aduro na ye 3 in 1 G number na frɛ doctor number ni 0248 92 88 24 0248 92 88 24 na tititi ni say pressure e de to nchen ya obi otena se che obu hono mu a okodwom ana okoshop ana okwadwuma mu a ama se ne tunya si akonya so se efom yisa nwumre no wotwe wo sa nipa no eniema mienu ene be hawo ebi kra miensa obenya diabetes obenya pressure obesanso enya bibi e friend say meje da bia menan agene no afobon say untumi nante afobeka akonwam yisa ye so mu say ene ye pian ente bedu bebi na afi wa ye kese ama na boro so omo mutatra fa akonche no omo ye kese because radie no a e wo se wonante memfifre to na enna ne made bia otuze da bi ono de wonya saa obo on my free joda kwasi adam fifrent no da bia woni de ye si abonte ane ye namfom ye fifre beto okay but obo on ma from Monday to Sunday fifrent no ne slow e stroke na opa ma ho eye pressure na opa ma ho eye diabetes na opa ma ho to bo so ni pedua na hyase a eye titriti wo si free car mu wontumi nante gise wo gina fa akoche ansa na watimi etu nan edura make am fodi ama ye 3p garlic mixture ebetwa fantinum ebe na ni moja amade bia tum say yes o ye fit edura bi a wonum bia betima num 3p aka ho di nyina nse se wonum brofudura no pedua ni bia di 15 minutes wonum 3p woni eduro bia nso no mu a fa 3p garlic mixture eye wadru afa obi nso so a when your stroke say me di kan ye no satititi no be sha se unhu ende obo no akọ hospital ya ka cho say onti ase ni me bi ahase ye kofam a yie stroke na ebe onka ye no ende dia me kan e bia onsa ahase yedu untimi ma onsa so untimi ma wona so okon untimi ntwa wanom ye wudu e wo kasa ho a hweniye stroke ene ebe onka ye no 3p garlic mixture ena make for the amount tititi ameka ho asemi se ubehu se ebi yewa oda wuntimi na honam twetwon na bibia be se wa nantu dendende wa se mozu pu achemi no obro na nantu wo mpacho obro na wo obro ho no enkosi hwi ebeja ye o bate woni paduanum wo hie adwama entinimu ayi na sayare no enye wo afro obu ho so a setititi ni ye wa wo se honam de bia wo body pains honam ye oya obi so ho no ma be se ni padua na anya ne nsa ne kon anya ne kon na yesi fom na agene ontimi nante nko ha ne hage se wotena se egina home obu so asede ya ti bibi dia sra ne ho no wo se eto da se wo du tisi table sisi na wo da obeso na se wonsa no bibi yo pepe bi yes emoja ntimi nkoma ti wan hwe na da bia sa de ne yewa be kaka no nsama ne bewu ana wo nan obu no tansa no akoro so ne nan da bia sa na wo ye bedu baabi no onan ntimi fa nya hwe ntimi hyempa boa nti 3p garlic mixture and American for the amount number na frɛ doctor Sia ne enu ni nkomo enfo apomuden ho number ni 0248 92 88 24 0248 92 88 24 kai se edura me ne wo ka ho asema hwie eye 3p garlic mixture ele bi e ka kyerɛ se edu no kɔtɔ na de enti akɔtɔ na anya adwuma saa eba share wase ho ne mfa osikama boru akwalena heba dani heba kriske heba ubenya eduro ni bi ato hofo enko Albert Sam takrade eye AA Mensa koforidia eye Gabson Pharmacy takrade okọ abenya biato wa eye mumuni away enterprise ne cathedral ne diwhwe ne mu asha my for enko Kingswalk Kof Sam
ena fe Angel Heba Ekus ewo Ashaman Little George ewo Tema Community 5 je number no ye de anko twetwe no AC edron de empense obeto na wanom number ni 0248 92 88 24 0248 92 88 24 kaise edro no eye 3P garlic mixture to be nenom na ebebo papa nyame bo adasene eno besehia nana kunadu ya dom apomode ho nkomo twetwe ode free P-Work natural ana wode abasom ye edu papa ye fra no 3P garlic mixture dasani bia bomode na pebi enam sebebo pa pressure titru sei edro no ano enam diamond insecticide spray ene coil ewo dwaso eti sabre ye nsuo no ayesa ne de wonsa tontom no so atiatese bomode asa wo fie wo ma diamond ni spray ene ne coil no empa efie ho coil no ehye mako edumienu yi box bako a ehye mako edumienu ntemo amoye stores na motonton sa ne ma ne bie no wo pe coil a wo beyi ya onfa so bedo so am diamond insecticide spray and coil ena me kanfo e de a spray no so ni hwa no danso ya de best spray e demo na asanso ejanka papa e wo ye dem head office e wa kra tudu Ecobank dano echi o kanshi ene makola wonum sa won krabata foforo so e wo sa emiaye 0303 944676 0303 944676 Danny Herbal and Trading Center Esebaje Danny Herbal Mesha na mo ho by every malaria typhoid and afei join this adawani so amani I say yellow wo so so honam no abre bia wa ye hodwo no wadrom Danny Herbal Mesha afei Danny Tone Herbal Mesha eso mojadura eboa ma ema ya fichi koti tru ejana na so esai mojadura ne de ehyehyɛw ema utimi didi ye papa Danny Natural Capsules Herbal Capsules meme do tatahwe ebo mema ho ban the freezes yade na fei enemo mreye ehom Danny Herbal Ointment miate we de wankasa betimi ate na de asrasra ba bia wote ya no so na etu ya ne nyina se kama de amaw Danny Prostate All Capsules mema prostrate bo made sa wonsabeka edre bebeboa ama wagu nso a wo mre hom enrei efri Danny Herbal and Trading Center one more Ashtown emrom ba bia Danny Farmer no a 0244364651 0244364651 Natural Ventures Congo Ointment yadi tunkora tru kakawure ema so yadi asiesia himfie hom yasa so ade don pompo ene ade don pompo enche na pai na ne padua no ade ne ho pimples ne nsawansawa mam trele ena fei ekro no ne ade ena age ni padua boso a wadro no Congo Ointment the fresh feminine wash woba ya na de asiesia himfie ho ma yen ebedi mu pa na sa wo se ya no aseta kekem basa no abosa fei wo ne be mehia wote ya wo nko a dia sa wosa ebeka the fresh feminine wash man I wanted that I'm not in the mood for man make can for the fresh feminine wash at their 0249 017101 0249 017101 besia ehojwo collateral sembia anymore na fe yemie service account na yenkotwa susu ansa ne yensaka ne wote wo dem awfre ya bretie bi na wonsa account sika emergency ne basa no dia ene quick credit investment esebaje besia ya ehojwo fa ko short ho ahono bo so me nyanso sa eti bomode se emergency na ba fiewura no wode wani mu ya ye fom kwada school fees ne ade ni nyina wo ba fra quick credit investment na won mo aba besia wo mo besia no very very flexible so no chese no mugo papa eti wo de no ani so kura Ghana card na say national ID card bia fresh say ya na quick credit wonom obosia 0302200390 0302200390 nana ye bi si braguna sa mai na abaje bambo huhumu bambo generational cases ni na ko nana ye bi won break ni wanyu timfemfrase ye de afie de na wo wunya sika na sa wo sa ne ma ni baabi asa wo wunya sika baba de akona na ye bi nchen na am se baabi amutisha ne bia ne no na edi munya na na bebo apa yuti e de afrase afa ya kwantu samu adwede ne niema enkoyie somre mese spiritual problem no fo ni kiremom wona na ye bi akachi aguna samai eno wom 0243134535 0243134535 ahaya Akoma 87.9 Onia TV esom Akoma mo sam dwumade enie ye da ye ho ye baba sisia 87.9 mami efua ma eto sai mami adum ada wu bra ya onti ovu natiko David
nasa de mentu nkan se de da no nasa ne na ne wo ba ya na wo bo mu ya nasa fem no from ati sai nyame ado bibia moko okwa Abraham afro pacha de bi wo hu no eti na wo hu no ona ti wei Brian ona ti wei okay Brian na so wo ye wo den kan de ne kakra bi na ye nko no ankasa ne ho no nyine ho no pacha oni ma fefro so enyinya onu kwanti wonji waso wa den oso oni ma fefro oso wanye ne papa friend ma ne Akoma FM 87.9 Kumasi papa bia no sorry koi nana waso wa den ti na nyinsa ba wonye chi dodo tia okay Brian we na asu ushia no na wo kɔ hen bom kakra se ba ya wo bu afa na asam wo tie na wo hu asam ane ye beka ho asam no bom kakra bi na yentu nkoma na se ishia no na so opem na wo na mbisa ne so wo yire na osin an na mso obi o wo yire pa de minyai obi o wo yire pa de ne yire ni ni suban ti menene nyai na mijan no wadi machi saa ti mijan Akoma FM 87.9 Kumasi no no ko ba na ni nyina na da so di machi but the kotu madafu bi anim o pale kusa opem na mso obi o wa yire pa de minti menene ye de entna still no da so di machi na sister ne ka say saa de a menye de menene ye de entna enti me na me obefa me ka chere say me ne me papa ne da enti bra bi be ha dan o mu fie ho ti bra no ka say June no beba ti June no me tina mu sa June oba no abe me oba Akoma FM 87.9 Kumasi no okọ etebu a otimi ka chere say o me kura ma ye ne tema me yere kura ba ye den abe me na msisa na msio obana mi nyane mu bi da ha o se me pamom na msi mi nyam de eda na Brian de ma wo no na wo ne unua mo ne kodem okay ena obana mi nyane mu ha o se ede na akosisa nkra bebrebe abegudam ena mse se ye dem ho ye dos ntina eya na asomo mo se o mo beda me je obana nkra nda tebu ana ne buofu no kasa tebu a o so obeba na mi makochini sa meme mbedantem Akoma FM 87.9 Kumasi me ba beda am say tebu a mitimi tina bontin sa ma ne ya yinti tebu a meni nkum ti meni nkum ana e chese me ye de me beda ana see you enti o say last time me ko palekwasi o ya madam fuge bi ti ho na mko ho o say an o maka chose palekwasi na me fu akasagu mic ni ma no wate aha ne ente nka hawa producer wada ma ba ye ni ye ma no na wotumi nkasa na yente ne nka eti ya bo modern sa asem na wo kan obekasa bi ye ne ba wo so wo tie bia ate wasem na wo kan wate ase yie Asia makacho se pale kwasi honko ho da bia otimi wone sa da bia o chipu no kra de ma me kra boys bi frɛ se an ne yele ne una ne no ma kra gugu dem me ka kire wa wo fi mi nam si sa na ma no kra mi nim ne pa kro osi an hwe message o de testing osi an wo nim se efu ana ne tino eya me yele ya dende na me on kan kire me say eya o mo fla ni didi na tem me do ka kire me say obi a testing message say Akoma FM 87.9 Kumasi so na testing sa message ni wa kan pa ko na kire me da bia ya osi an o di wo ba ma dos da bia na mo fla o sa na me say sa na me see you mate na fa me chepon so ma me osi an obi be sen ni miskanti o sen ni miska na me do chepa ma na me see you mate etimi jane ho kokrobo sada na so kobro ekro ni ekobro because I woka krobo na nim se bia krobo but dia wo kan dia na chese ahai ufi buase na ukosa akro no ufi buase aminim ho wutimi fa what they say jacobu so ko ho no ma ha krobo ne watreso sa area mu ho aha kobo ni dua enti me ya obi anka hwe ankem na so honhom bi be ka kire me se
wo mpanyimfo wo ho nti memfa nto omanimu ansa nti omabusuafo ni nyina no anuafo ma ananane mabusuafo ya panyini pa no ne obi a ye no ye ne tifie wo kono no ho no ye frɛ na antifosua nti mekɔ na mka kyɛ nse awo se ni abonsu eden ya abonsu di ayeme nso so na mentime ka na abrowa ne se kwadwo wo se na msi bonsu na wo se abonsu na atimi ayo sa na msi na wo ye se ne yiri gya ne nyina mekura na meka ma se na abrowa ne se kwadwo menkaza na ne yiri gya ne nyina mekura ye me ba no me mahu de wa ona ukurekura ne mu wo fie ha ndi sa na tie dia me de ne wo fa bonsu na ye de ne to no number be ma ne wo fa bonsu nso no na ye o mabusua panyin na o de ne number ne ma me na me frɛ ne wo fa ne ka je nse o fa se ni na bonsu e de aye me na ne wo fa ne ye se ono de wo kɔ hɔ nom tini ebesi bia na obɛka akyem da de na menyina so obɛfrɛ me aka akyem ni esi nti ebedu mre bi ma tama omo ka akyem me se omaye ka na enye ye no agye se me kɔtɔ sakola engine me de me ka pepesi ba na omo kɔpɛ bosia sakola engine 30 million eye den etutu ede hihye engine ma na me ye se saa de ne pa no so de mi mintim nya because sia metu mi ni kapre mu sika nya na me praia me de kɔtɔ ka na aka de me san kɔpɛ bosia 30 million mla na fa engine no sutu engine ma me dia enye because fi se ka no me de ba ne so ka se engine mu ye enye ntimi mpa bosia na me to engine preko a eno kra ye better waji mi sika we ya wie san be ka che me se me nkɔ bosia 30 million na mfa nkɔtɔ sakola engine emfanzi so ma me dia me so sa sika no se mi ni bibia metim dia kɔgia ade age sa abosia no nti me bo ani wo fa na mane no na no wo fa ne yes wo kɔ ho nti ni wo fa ne kɔ no no frɛ me age ka che me se ibusia na omka se me nkɔbɔ nkɔtɔ sakola engine no o ma akɔpɛ sakola engine bi nti wo ba ye no kra no omugu ho a omo ye ka no no de wo ye sɔfo nti wo ntimi ntwa me 20 mi de minya abotere ma wo mo on be ka na ma me na me ye se pin ofa mate san se me magimi nti me je pin ye enu achi ebedi be boso me ne na awatwi mienu na me ko na me ese bonsu ade a wo ya mi de da no me ka che wo fa mbokra ka che me se wo ba e mo akoto makope sakola engine bi ede ye machine na ma me ene me san ba ya mo ka che me se that day nba na me ko na me ka che se bonsu ne wo ya me de me mpese o me short 3 days me ko me kuro ma ba me ba na se wo nye ka na ma me a me so me de adamfo be to nchen ne me so metimi ayo obia me yo madamfo ne ka che me se nipa kura ko hospital anye nipa nyina na ko hospital o musa ba fie na mi se anse na dabi nyabotre wo se wadamfo kwadwo ya bonsu e kan sa na che o ka che me se nye nipa nyina na ko hospital o musa ba fie eti a kire san na mso bi se dabi a kire san de no wo kan no pese o ba che se kan no o che so ma ya anye enti kan na wuo se sen kan na ko wo fitam ho na mso me ka che ne se kaadi emoja ni mu nipa ye mfnama ne ho me ni moja ne we mu na kaadi dize ni mu anaka ntimi nya adwuma na se kan so se ya ye mani ye na aka sa akire me dia ene asema aka so me ne menti ase ntimi ne no ye te se ne ntokwa asema ye kase nti onu gigae ama misa na wo diska wo ne no ne partner no ne ye adwuma no ebe nti wo ye bonsu jeja nti ma me so me bufu na me ka che o mo se bonsu ne ye na adwen so obetimi abo me dia ene omumie open fight maye na nka ye nkona ye hu imini ni mienu ni o ye be ma wati ase nti me kasa ye kase me kom ni nyame anim nukure ni dade ni die se nka me de bufuo ni firi honom dia ka me kɔbɔ ma sweet me ya hafuni ba ka me kɔbɔ ma sweet me fra papa kurum ka me kɔbɔ ni dua nti na bi nso so no oba be ne ka nti na me cheche mu kira amanfo no na nana ne frɛ me se abrantie branti me kɔ na me nana ne bisa na me cheche mu nya ache na nana ne ye se me de minya abote na wo kɔtema abanti wo hye me 2 weeks no so na ebe so 44 gasi aye wo mu 2 weeks na ma ne share me no na ebe so 44 gasi e wo mu ko abanti wo ba wo yi fitani bi ma me se me ba ma me nko madamfo ne wo me de mimi se fitan nti 2 weeks na so be 1 week ni 3 days na me ko bi se fitani ni se asema nana ne kan ye no akosi se fitani na nana ne nso yi ni ma me wo no anhye da ma me muaye papa bia wo ka chemte nana ne ko tema no wo mai na 2 weeks ne so nson nti me so me san nya abotere e ma 2 weeks ne san nson me ko ye no o ma nka hwe ankyere me se nana no wo no de obeye ne ka o munim ni mum ba obeye ne ka nti no ono ne de o mu enhye da enim no na me ye se yo na me san akɔfrɛ bonsu no wo fa se ofa wo hu se asema amba me ka kyerɛ wo no se ni se stay na menti muaye bia
ni wofa ne say still na menya abotre na so wofa e say me de ka ba fitem busumi mienu ni kakra ni da bia won ma me ka che wa si menya abotre say menya abotre nkosi mmele ben wati ase ndi wono me kan ye no ni wofa ne say manya abotre na se se de pa na asie ndi say ma me ni asie nyina ne say mimi hia me ka waje me 1002 na ka no so me to 90 million na ne ye me ya mpokura ne say obekọ fitem wono me ka no say omo de aye hosi eno no mutu su nyina agum omo ye obi ka no What I see. I don't know. To me, I say me ko boni dua na omo ye say me fa ma say. Mate wo de dua boni ye free, wo de aba ha ide. Wo de ye free. Na omo nyina bia ni ho ko. Mate wo de nyabotre. Ya beto aso wate. Nyabotre. Wo de ko aguma to ye mo ya pa sa oyanko a. Wo de ne ko nakra na pa na wanya ne mugidie na wo de wo say si fom. Ye say ka mo de aye wholesale na si wo. Ana mo mutu su no. Mo ja adigum. Adwen pa na badwafo bebema esem ye nwie wasa ye nya ya bonsu no beyi ne ho anu nam se wadamfo de wuntimi enye ne sa ya kwa Power Specialist Herbal Hospital afra senkwa eno moje hepatitis B Herbal Hospital award no award we Ghana Federation of Traditional Medicine Practitioners Association ena de ma award mo eno teme se wanya hepatitis wakwa ya sabia bi ne se wanya hepatitis say A B C D ana E ya baby a de bakwa wa hotoso se hepatitis no won betwa se e de ma on Power Specialist Herbal Hospital anya patasi bi oda wo yi patasi bi o mo sa patasi bi o mo se hepatitis ana wono mo etu ase de wanya sciatic pain and prostate ho ha wo ka se no emu abona se yamkro ulcer kompo no de he ye ne na wo mo abo akra na wono mayi de free ho de ma eti bomode na fo ni chemom Power Specialist Herbal Hospital ene wo mo de nkra bata ni bia bakumase ha eno tie fie ni chemo wo Feyase Lake Bosomtwe ekwan so Feyase baby a Justbro filling station no a ho na wo mo so nkra bata wo kumase no 0244544422 0244544422 weekend ni ewura mo no ntifa ho adwene na bibia nkoye emfama Coffee Organic Tiger Nut Powder tadwe ya wono mahata ne fine I am the powder kama ya de fry aduane kokko ne nkwa aduane edi ekoye nipadua mo ema vitamins ni de bebre ne nya edi free mo afa insure de na papa na wo di insure de na de tadwe powder na de afra no abo enwumra wo beda no aye ne sa ebebo ho ba de free ya de wo bebre ehom bomo de sa won sa beka bia na msebebo ema o digestive system no ejane na so afa blood pressure and sugar level no eteso kura eboa ma appetite ni ade nyina gyina na so na ne nyina nka mfo atadwe de emema ne ma nyina da yetumi e de charge ye battery eno ti Coffee Organic Tiger Nut Powder wa libido akono nka te na ayira no bomoden na etade bi 0505 408862 0505 408862 Home Sweet Cereal Lego Mix Tom Brown wa ede na etuo emu ahode no edosom wa mo de wheat amoni soya beans na ye enunti enuane nru ahodo ewo mo no fiber ni protein energy bebre ne wo mo a ebo ma immune system abusua mo nyina wotadi a my immune system no ejane na som enkwada ehwe de die wo mo ne je ho panimfo so di kanfo pani kwada wotadi amfa so ba akopati tu ewo so ne sem ete cholesterol so kura ama usrade no ene anwa na ewo nipadua mo no ete so efri nipaduam 0246697358 0246697358 what they say Home Sweet Cereal Lego Mix Tom Brown for abadwa so ya bomodem na wonsa enka bia fai Alaska Star Enterprise Ghana's #1 original wallpaper center one of the abroche abagana ene papa efri Germany Canada Spain USA France Italy Denmark and Sweden wo makwa ma hodo nyina shom wo hodo nti wo makra wallpapers a efe sheet ashoto blunt curtains original curtains bar TV strips light epoxy chemicals and a waterproof chemicals stickers ahodo nyina wo mo de bia ba ebo no so da form pa etimesra wo mo bia TV ni FM studio no stickers are colors designs no ya be call Alaska Star Enterprise afa dan bia wo pe wallpapers and stickers e de asiesie mo no ya na wo so wa kwa Alaska Star Enterprise to form nko na mko to binam se bo no wagum se be ya wo so ton abanya ho emfa so Kumasi Mrs. Anoche Plaza Prudential Bank Danwa Emom 0268419596 0268419596
Pastor Julius Akaba. We are the one with you. We are the one with you. Evangelist. I share to Jawo mo. Yametias. Jawo mo. Oh, come on. Be aboko. And what the chill. As we are the brow. Ah, yo. Be aboko na. Pastor. Ama jaya o chair tie for me da me sim fena jam tim fena bra onso na ya na ro ememe ya na ro ba mo adi ya mo ntumi nfa nso ya na ya mo ntumi nfa nso ya fan kan o ya wa do ba sha ene obi ejumi tina se afa na mo de mesi kwan nim na kenya sa ade a ani ya wa da Thursday ti are ho pa na uti asama aja ofaya wa keka ya itinze enkoyi afena na mate azeje dia na obaya mbezi na nimbe ba ya zo ti za amfa kura ene papa nyina ayepe ya zo ti za na dafu kwa na papa no wache ne ba ya na so Ghana na nkasa no edu be bia some of these things na oka because o man be bia da na ahon kire de oburu obi obo wan se opo wadi ubo ni se Ghana no nipa no obo wan se opo wadi ubo ne enti ofaya sabio akura ikwan odo afa so ya na o se no me kan se o make comment bi na me de opo ne sabio no nkosa se ma wadi nyina no otimi gitum se kwa me ko ho no de sa akura no kwa se no already o se no already o mitimi nka se o se o mama treta men sam de mfima that alone no na me yehwe se sa asem ko no anka sa kai no ya asem a be kire no wan nyanza se amadin samfun because o bisa questions a bisa na no yi na o ze bi o no person do je o bisa se nti uja o yere ho ene ono ma o se what our year and wedded wife not to be on a woman miensa ya ya we operation was there be me yere ne mama ensa nya no ana wo ye etafe adie na ha unti na o yere just say it was say I adie afu na no unti bi kansi so sa adifo de anya pe bi na no papa anya pe bia adifo de no o hu say afu na wo ko pe bia afa ya na ja enega na form house de unya afa bu ba o banyim se ya na form man nim say ya di tan ya nyem ba ko o di tan yo banyim na wo di si ani nu amuram kura ya banyim ya banyim papa o de tu no na se atani nyina ko kura ya banyim o ta se na wo mu dia wa fire o fire na wasi egu do fire because and say ko be bia na pass ma ka che bu nya na bu trin ko dia se be be ama asema ka che bu nya na bu trin ko dia oga jo sa wasa bi na ko so ko de hey o so ya ndio ade no fire antonio mani antonio mani kura na se me to nya na medwen se na yere kura be how the woman take it asabni fio na yere be fana say I was thinking about the woman, the reactions of the woman, and I am a big Ghana food be ho ya no say unim say see say sister eye no mo she be dinner as on fan wa hey sister we are you no kuye nyina we dey will be praising sister no but the influence on the other side say sister no be okay kaka and asem all sorry soa instead of say be admit say na bra na anya ni no we will now be condemning oba and I was just thinking about how this woman would take the whole matter. Yeah. And this is what I always disagree.
me do be am come say you pay me no ayade no fa na say oba no react in any bad way. Yes, I admit say ampa oba na anya de, but before we talk about oba no ya wa say about because assumption if oba wa ya de wan here. So dey na say oba no act to say wa bodam be ma ya offer you na ko faba but you say Africa ya mamre the beja offer wa to wo ba no na mi sha fro na ma de offer be na ya ma wo look so bad say we respond to ya ma wo look bad and that is how you behave you are it offer the day you parent patrol parent the assembly of the catch away say ya ma wakonya na ama ya say man that platform so on tone na ya asema ko bit ma catch away. So on say you will be ama our vote ya omo form iri machi dai so ba bi ho fa we dey tina ko fa na we rekura hu na alizi nkura nche kakra kwa o respect who say no me kun nani ate ama me competition yes match awakra match amami so ta say but ba bi so ho so ko fa na ya didi atem na ya didi atem nti o me no tifi ya nyina kwa se bi sa ukra woni ntesa na wu jamesi wa fama cha akofo ba we na fe on say man attack ka one yes nti sa wo of fire na ma wo tunu nyina na seriously on pass and papa bin kan cha na yere ama on pass and papa bin ye nim se nyen se de wasum I know that is ultimate logic and a two are making a complaints via a laudable say obe make na akura chinchini it will be make sure say omukoye test no na ebia because ono no can 3 months once akura so can 4 months once so now no you need to okoye test na prove say 4 months yeah then we will come back and sit on this case again because a bad thing say also obetimi agye now ohwe akura boma owo a any DNA will have to prove say I am passing across your fire or the other. All these allegations are and answer responses or the man. For me, I agree with him. Okay. That is how it should go. Say you winner and oba, there is no problem. You have to take care of it. But say you winner and oba, then you didn't show us a kosha akola and your oba. And you not feel for you no ko be o ko finance and buy na the akora ba hwenyen say and you nyesa chenchena we didn't know e ba no nya be show kon and the yen nyana sa nemu say you wo dia dia yen yatia no ye hwese agya bia be hwe ne ba so for you again akwala kudi agro na se bed ma yen say say be say o be akwala na akwala na me bed na me wiase and so say nyo ba dia na yentimi nshaw say kono ko akwala no enti de o fa ya kan bia no ama yesu but media me da so jina me na say on can sem papa bi on this occasion say ye ma ye we mawura ma nya de say me do fa sa akwa we so ma nya de sa ha na ye tena ama na obema de o ho kwan se otimi fa na yire chi na wo ba de obeda fa yire chi sebi sa ankwase adwene de ya adwene mo me me ma na nya adwene se bema no ye fa na se of fire na yire na fa na chi ampacho kan na kete yenka asame ka emre sei oni tu okun se na yire na nke fa na chi a e kan na abuku ya ampacho ka se ka ye me ye kan sa no so adent na oba na ye de a ene ye nko kan wasam den but bema de ene adi no human being oba onye nipa na yire no sebi ofidiem ono so ye nipa enti sa agye yaw enka bibi nkyira na yire akoma antoni jem ama me da se nana Mama menchira Mr. Morrison US. Mr. Morrison nyame wonshira pa no nyo kese. Na ama papai eja ya omuade. Omuma. Se wobuma pa na se wobune yere ya. Na onim si ebutu oba so ma ne yeyi a. Abra woni wo yere. Woni wo yere ti ho. Na woni esu kono men o girlfriend eti ho na mo bon komo anajo dumienu na wo yere etumi ba na obusa esu kono men se wo furi hefa wo sore ko enyi sa me hwie nsu egu so na eja ya otumi ka kire ne yere se wo be ma hwie nsu ni gu gay yisu na menhwe na wotumi ma abaye igina se ontumi ya ohe na nko ba bia eja yawo ade a wo ye no me hu nsa wo mpa wo yere enso se wo yere wo ko ni ba bi because se edru a nka wo be ma efu akuno wo be ni efu akuno na yanka ne no wo be kunu de aka wo ko ho ye ko hu nyansam
na yere kura wo yam do hyew na wo gina ye wo Mrs. Anano wo pe ba bi jam Mrs. na eba no because enya wo dia abusu ni no wo wiedi wo ko wiedi na wadie na wo ko ye obi adua ni adi so ye de ye yamfunu ni ye nipa dua nyina ko gusu sensam ye ye ba bia na we na efu amimlemu no eja yaw eye eja yaw enti na make sure say we mu ma no a wo se ko pefufura ase die no ade we na bebreye na so nyansafo ni yesie ye yere no wa say abo 7 na me wo fie me yiri wo hwan wo ye mistake na akofra no a anwa phone wo be na tamashe nsuo na ade chi a wo be sa de wo beko aka ho because wa catch us na yiri ye de ye wo ho otutu ni numa yiye be me nyansafo no o hihye ni numa nyina fefefe because obi betu obi it say ye do obi abuo ye de ema no nanka bo first one ku be ma na aka wo se kai wa wo benya be ma na ba be fa aka benya biedi enti se wo ba bi ejina no ye bi abuo ma no na ni nyina ye be ma nhyehyeye enye oba na be hyehye because no akofa sa asem aba na wo yire ti ho na wetu bi aka che no wo hwe nsu agu ne so a no sa ma na ejina ho na wo ye oba manager ho na nko ba bia ontumi nya wo hwe na oba agimifuo ebi kure tumi hwiri tina ema warefo wo de hwiri be ma ne ka mu watini he ne yire na eba memfa ho ne fo ho me kokeka bi a kire na yire no empro kokeka bi a kire wo bi Mrs. wo sura de o wutiri ye nka wo be me nka de wutiri ma wo ni be mese me ka ba kam mi ni tiri nyina hye data ni anu ye ne kwan so ano no because wo akola no wo gina ho yesi gina ho eye wo fe ye ho de ye ni agoro wo ho mesebe mo sai check for no de monye de sese moye na mo mfa buo ma awarefo no na nye sa obi na aboni kunu ho ba ya manager abedu sa de na wo baba abedi bie no woti ya na adwuma nye na adwuma ba da ye yie wei de wo ye adwuma ba da ye yie oba wunim se wo se ama wo busa ne se wunim se ababa wo efua osori a okọ akra no aba okọ hehe bu ase no aba okọ hehe no akọ hye no aba na wo sus de akire oba ya na wo de akire oba ya na wo de akire enti wo kase ennes wo beka kire se na yire bibia ni na he mu wa wo boa bibi wo na he mu ho wo ka kire ababa awa no okay because bibi ni yira he mu ho a eye dan na ababa awa onu chiri ko benyina na wo ya wankra ubehua wadam ha woje ne chepoto ofunsu ebi trete won na kasiya ni nyina wakoba no wabebe na ni nyina wadi eti wo waja ya obetumi aka che se wo yira ha mu no bibi wo eti wo tubi ni wo yere die eti ge ya de na support nkakra wo se wo ni ha no wo ni ha no enti 3 months me yare enti me yam ho hwe yenye me ka kire ne se me ne ya ade bi ma ne mfa ba ma bia na wo fa ba ma bia obewu enti me sheda ko fa ha ni aduro na ma wo bisa nse enti na wo pe no wo se ha aka fidie sokura no eduro akiro wo yiri wo tie na se da no tie wo yiri tie ye wo yiri ne bo oni nyina mu kire wo aka fidie so ni wo sheda yi wani da bi na wo ye me masem nti no na me hunahuna no yi be ma bi wo na adwere wo fom na adwere wo fom wa mama ase na anya adwuma sha sema wo ka enti se ne eja ya wo so waje akola na wadi ni se na ma ne go kan je ne se okoye edu for manta ne die ne se onhwe ni sesei e ma ne ko sei sika bia se mi ko ye test ayeye se e ye for manta se ye ko fa ha ne edro bia so be ha ho bia je tafri bia enya hwe ehunahuna na yemo enya hwe wote wo yere nche na so ntimi ntina no watane no wadane wo wakofa ma mi ensa ni mienu a wo ye oba bia hwe enya enko baw akama enya jaja okeka no na wo akamu anka wo de na ankam na wo nta no nko ho saa no tire na bibinya ya anka fa yire anka ancho ya pa bibia ni wa ba ya wo obi si won tina fa ko obi aso tina fa ko ye ba bia bom dia san ha kai
ada ina obi antini obi adidi ntino nto obi adidi ntino no mo de ba ya ni besi adai na mo nya de ya na mo kyerɛkyerɛ wo ho no enti agya ya so wagye de ya ontena ho ano hwɛ na kopim sɛ nya me be ya adom obesua no sɛ nitiri mu ntere ne de ya wa be die enti siska no sa amre ma ne fa ko ye test bia o ma ne ko ye scans no ho ko ne ba na o hwɛ na ade na nya me ye de nso na somdiem na adamfo ayinom ama me ko sɛ ya beto aso ya wada ho na teze ya wada Monday Edward enti ono dia ne dia sɛdeɛ nadamfo na esi adi na wuo no ahokyerɛ yo no adi na wuso ɔse kai kofi temu ɛnyɛ obi a na kɔ hospital ɔsa ba fie wona asi ne ka kyerɛ nadamfo elza wei ya beto aso because me yamu hyehye me ho hyehye me adamfo ha asema wo bɛka kyerɛ wadamfo no no woni ni enu akɔtɔ kaa no akabia yakabia wange sisi yedima 2000 ana 1000 wokoto yinji for Friday esim oh sika mu na ase na age kakraka no hu na ne maame age kakraka no woti he nyina enioma nkoyi o na wo ye wadamfo sei eyema na wasa be ka arehosem ono de o meka bibi papa nkyere yen na ye wuru de woka na nadamfo na kuma nto ne yem na yesa ade na wo ye no o su da bia kura egu ono ho so ne ho ento no ama medanse na medanse evangelist ama na yawo Thursday you say Saturday ukwada ajaya ama me show free point bi mema ya mobo enche ade egu be mani mase ene tatre e tarho yo tatre ye mi wosu ade flat ye to grava bi say no a na eku meme fi say me ajaya mpani fieso am hwe efua how can a man stoop so low minni nire but mama no ba na nire na nnuaba na nire ni nachi ma fi say wo hwe akolai na wo hwe pede sere papa adui wo be mu se nire e mema nkurukuru ase nsu no automatically nire mbo edu Akoma FM 87.9 Kumasi o be china so yes ti se be ma wo so mi se me yero ti se wa kurukuru ti tro bo kala me yam shishimi isko kurukuru asa no ya ese no di bi o ti mi jenti so na e honna meto nyina madwiem se mema bi yanhwe hu yi ade egu nipa ni mase wo ba wo wanya isem se bo mpaso wani beba enso so no wo sha ase no wa wutwa wani aka okore wa na do hu be cause ye twafiri wati ko wani mu mai e de no me ba patia so kan se bo se yakopon bo nipa o mai ahoma tu no o de ba ko so ye ti ko no de ba ko so ye menase na okoya de na ya nimonyam hye na nipa bi say ai ama wai ai ama we bonse uti no na homa na wo ti kwa no na twe na uti ni gira so ama ni ai hye ama na ti say de jaya de ibisi le nka nipa be bo chenku na nipa ni nyina ya pi he jaya no we bonse de wa no na twe bonse he penya ti mi shoes ise homa we ni twa eya ngu ase aja de ne atweate so no kwala ketwa we wadanfo pa na ne ba ene ejalo mu mi we adanfo na ye de hutu su ye so ye mama no wo mu send signal enye madam di kono hoko yewe ma no kono hoko yewe ma no esida nyaja ya bi nko any first esida udi agoro ebe patratu anti de yesre mema sisi awie ni se ade no be fa o yirachi na mum fa de no yire maachi to betumi kura no a boka ne fa de che wo yire ametrega na homa ne mienu ye pede wo se atwe a etimi atwe etikode
asam ne trega wie kura no na mma ne mienu be gina wa obi o ne se we de we do this okofa na me da se wo no wo se oniama bi na wo se wo miamia mu na se wo message na wo se wo miamia oniama mu na san ko ba se oba na ne betu na mo no obedru o yire bro no so na edie nkoa do be hu se edie nkoa na asi eno am ka se mi se edie pa na esi ya kola wetimi nwan hukuru not to the extent said no kuyeka said that was said batuma me to a ko be gira fun na wo echi ane na bro na yire pra edie ne siye a watrama kola wetimi be tu afiri akonya so nti mesisi fo ye be sra me kan bio munya mo homework yi baba bia ye baby fo baby krokro ya dia de we ja de kwa rutu zani yire krokro no pa ono ara ne zepu na tete zepu na tete we wo de 6 inches that wa kura buma ebeti nti eba sra mema no se ye bema de ya kai so ntimi nhye no se ya me wo mu ntini mu a ntimi nhye no se ma ne nyewe ma ne nyewe but the basa wo koye dia me sra wada fa wo yire ye yasik so obana me kofa no automatically me fa de o chen yire ama wo huna ne ni aba no so ne mom se wo kopra se wo beda wo be kodo da form wo huna yeso obi kru no obi akoyim nkohwe abawa no tifi onu kwa ne wo hyada nya akono ne wo hyada nya akono bia hwemesisi pa na hwemedia bless your du refie ni wo si ye na made it dia pa no koso okay bi omo bembe muntia I don't know omo bembe omuntia o sorry je bibia ma meji no maybe ye we dampa choma bi dampa choma yesi dampa chosi sa what da sa no da so bembe no ufifie na oje hwe no ma papa nyane ma ye bibia si wono ma na hwe na ye de made to rabedru me say mama made rabedru munya yo ayo no kuru kwa o na ma kwadefo no e ma kwadefo ko kana me adwuma me yenti e na did to the extent so bedroom we made it me wura ko siesie ho tom pare ye bibia bi ya ko papa ba to so mo sujari ya ba bedroom na bon se na de bcs ya ba sram ye we protective say me dwene papa so we japadia say over the baba mu ano kra na na hadwe no munya bi ma wo mu since umrana be cover baby o shey afuni so dia nko dia ye partake of it ya ne dia nko dia ne ya ne dia o baba be jibi o share so papa we japadia make us mama ni say ka baby am say adri dia minimi ura nko Akoma FM 87.9 wo nsu sie ko fa na metre fi wo na ko la se su pa wo mu pa ma ha wo ha gene asama ni na ha ha wo ha gene ai dabi wo baby adu na nyansa ena wo se mrs mo ofa nyansa na wo se mrs mo ofa na o hwe papa ni ewu on kam papa da ya basi ya mwana mtini yo ko ne basa asa odi abufu oshi wa sai no kura se se ya krokro esa no enye betenso enye betenso amanya bre ya ne kana sa enye betenso ayo unka bi se ya de ko hwe bema u oba hukuru ane ayo wo na nintira papa da wo ntari bi ehye no enye mre but yes Serwaa dia do me bitimi aye yo na wo krokro esa mo no abehunu on krokro ho ya oba no krokro be ma ma no sa oba no krokro be ma no ke sa nya mo sai na mrs no krokro be ma no o nya ne se wo dia ya me na mi wunu dia mo try na chira me because me to miss abia no oba ma no se be krokro me ana se na me sa na me krokro e chira se fa bu fu nhia me nti menya da yes wi okay ya tu menya nti wo wura fie no menya da ya wo wura fie no e di asem na menka ya na wo basa ye mo sen mo amontre wura nya hwe enya sie wi me ame fama de me nkwa ya me fa so a bibia be asumdwe
Kwa kuma tu ya mwati. At once na. Ah, na kene wo. Okay. So. Na nyamre o dem o me kama enyamre. Hey. Ama so we dundum ya mic na na. Mo mic de dem. Mo nyina mo de dem. Enyamre wa so. Mo nyina mo de dem. Oh, Dabi. Enyamre wa tu nyaye. Wakoye sa de na ba. Na maka achiro mu wura. Oh, the abedie enyefe manisi ntwem na ye di aka ne bebo ho ban me hunu kwaya me faso a me hyehye ne oh ya help ni ka wo pam oban so ncham ni na wo du ya din no wan kan kire wo ba ne se wonyina ho so we ya de send signal bi se asem se fia shuru nyanza ba mu ze we ma mi afefi efie no bejicha Abedi o. Abedi what say bibia. What say bibia. Did ya kan adwaman. Adwaman. How no yere no mamu. Asisi wodwam. Anu na ye bone no. Wodwam. Yo. Tie besere. Ye nhwe honso. Adamfo yi onya abotere. Ama boy no pay no. Na wo say fitani na wadi say adwaman menye wadwini truck kan kwase asem. Say kanya nipa nyane hospital wo mu ba fie ebi wu na ebi abafie dizo no bazo chaza ne ka na wu woni da bone ho jo bi sika ko hye me de minima de nfu na wu ye expert bra be hye ma me madam fu no minua no de bi adan kosie no wu ade o ka kire no so wa ye ho adwuma jiskadi o yo bi nyam okay o yo bi nyam suanyansa de fara tenase na mo kasem ne boko otinye jaka na chaw na amade ya wo ya so do ka ko sifite ifi na wo twimi ru ko na wo nko ho otuwe bibi dade bi a on bese bayira wo bi o ka fronton de ato owro na tare o de be hye na obi a na o de agum wo wi anu aloko ni masa spana we ha bi ka na si o na yibra bola esi ono so ntumi nyo no se ma obo ho ka onko fa e ka obesa bon we ka ya ma minim ka ni state ba se na osika ade na wura ni mu ka we se condemn crowd mana o ma kwa 20 million yes condemn ma wa 20 million okay na wotimi do bi ta shebo asese de bo hwe so wadam fa wo kire wo waboa na nka wo so ni mu se nka nkwa twa nka anu so ka bi hwe ye besere nipa wo ye so do bo ye obi sana awa obe proud so na me ma no so say madan say party e fo no atwadufudi ati se won taka be kakra na dan na da ko no ifua aye bopu umpo so ya ko batao boza bodies fa papa preko okay 0322498035 0243114497 0243114497 akoma mu sam dwumadie esonie ye basisia tie side ho asem na wo page to aso na me call ho ti me call no mankra no na me phone so asai ti me call na me sister ne phone friend no no so na wo kwa ba bia won kra me na me se e ban phone ti wo kwa ye na me so me ye de sister ne ba ye na o se ye de ye nko na obi sa me se adwuma ba ne ye koye no ho na me se sister ne se ye de ye kobotire na o se na obi amukobotire na wan kan kire me nti a kire na msa friend say isi a me ho kire mu wo ho dudu nti mi peska ere aba na o se na danfo bi ete suru ho ba bi o se den na o di number ho 3 ko se den nti o ba kuma so o ba na memene na ba ana msi nipa minim ni de mi nyere mi di na chinye den emma na o se an me koye o yale onu kra na yele na one na tin kra o yale ye no atimi amba hospital ho kra yen dey ama ambesra no na msi yu tin me ba Friday no ti Friday no me ba ye na me ka che ni say me koye me menses yen dey emma da no me say no asi na sa dia maso be ye hye na me so waso be ye hye sen die nti na waso be ye hye eche no onu kra so di nka ka che me say ai enye se me bayi so akran ko no ne me wo ye ena me se na kwa mu ba so esa ma ba no ni se wani nzen nyam be se me bali so anka oni me wo ye na me se na kwa mu ba ti me ka cha ne se me nyim no eya no wa se ai ye nkoto test na ye
timi hwe na nyima test no ayede wanto na msisa wanto test na me yede me koto ye na me yede me check ye ntim check ye na mka che ne se menyim satan kwa no manya ye bi wo ho tina me kwaje me chip na mka che nse menyim o si wonyim sai ena enyamia na msisa usuro kula ntimi ganje me se enyewa Akoma enyewa enti last 9 numbers now 0322498035 0322498035 0243114497 hello Diba Biaka Sefre hello Diba Biaka Sefre I am Shaggy yo yetio ama program ya wae na papa no eba ya no busa question bi I think I will be sagero na ka me na me tie na me ntini na ewie papa no question no busa ka will be sagero no papa no say o fi ko kuno ama wo ni aketua no ekoja wo kan yemu no wo de wan kan papa no mu wadanfo na ka che papa no no ko se o ko be ma ho anasa wa ko be ma ho wo mi sagero no ka will be sagero na no hu se no ko tara so ko be ma ho anasa wa ko be ma wa ikinisona se bia so wo yi kana se bisa ba ko ko ma ge na no ko atana ma ne kan no ko sada da ko sa wanche Shaggy jina so utie ya ka ba musa da no ye clear no kran sana papa no e ba ha sei papa ni din kan kan e mo ba de bisa no ben prensa it is next time ya na so mo ba ni watie ni na wie why say hello Banana Because okay. the going to Mabantu, the Libya, informal, I don't know, a bit of Bantu, and drama, yes, now, I can't tell you, funny guys, and just, then it will be 19 years, also, and we take it, every question you guys are, Papa, I'm next year. Never a brother about over himself. Yeah, a couple of boys in a big trucker. And I say hello. Hello. Bema na udiri babi akasafri. Ama yuwa in Doggy Garso. Okay. Ama. Emma, Bema in Theatre Valencia. I'm using the idea in the city. Where you don't know the network. The news of the Baba Cofa or Bafufro. Because they were Obana Cofano and look beyond warrior when you get the Baba Cofa Bafufro. I could not go in the any bread bonny. So, the idea shall know what she is saying. So, never could any idea on Converdi. Young woman and the idea, never shall get to young national. That's it. Esmeda say hello. Mejo Somura. Ofa pattern ye ma so wa santiman pon ko bia se no tako. Mini aba me emfa konye so na me chia no abedwafo papa. Mini aba kurfi wa se ne chia ma no papa. Emo wa paso na bebi a wo be transia de wi ati suma tie fo no so ye ni papa. Mini aba me papa no. Me de me hu ne se amemfin bi na wodi agi ni se no. Yen pese obedi ni se no na papa na aga ni papa na ebehwe no abra no ahwa akwala na mana wo se wo se nyi se na hwe waso a ni abade be bua ni se hwa akwala na manu wo so me nkro de eni atiri bia wo hwe no manu wu wi a ene die na bu wo akwa ya akwala ni ye wo dia fine se nya wo dia na wo kwan bi na wo mbe fa so a edi di se ye e bia mama. Okay, hello. Hello, Ne. Hello, Ne. Yeah. I will tell for the try. Now we see a former president.
best mommy ẹni akọ̀lá àlùbẹ̀bí àmúlòdì ẹ̀yàmí nǹkan mọ̀ yàwó yàwó ẹ̀kọ́ yẹ̀kọ́ ní sí ní yàwó mẹ́sì yẹ́dì yíyí abá àkàtúrẹ̀ wọ̀ ọ̀nà na mi nkọ́ mi nsẹ̀m tẹ̀m yàwó ẹ̀kọ́ na ebi ẹ̀ náà mo kà yẹ yàwó tó bá ẹ̀ nọ wákàtí náà wọ́n ní mi náà sọ ìwúwo obi kan pẹ̀lú pébù bẹ́ẹ̀ sọ ìfúrẹ́ sí mẹ́ni so ọkọ̀ fàdé yìnyín tó bá jẹ́ ní sọ òyìnbó ní sọ èyí wà tí èsì náà rẹ̀ bọ́ mpa ẹ̀fẹ́ òyìnbó nù ẹ̀yìn àbùtẹ́ náà nkọ̀fà wọ̀ ha ẹ̀yìn abẹ́rẹ́ yìí náà nkọ̀fà wọ̀ problem bíà ẹ̀ma na yẹ fúrẹ́ ẹ̀fáànù akọ̀lànù na sẹ́bi yàwó fúlẹ̀ adé ebi máa wúlò ẹ̀ nìwọ̀n wọ̀ na sẹ́bi ọba yẹn ní tí n tún adé ẹ̀ ó ní ní bẹ̀ sọ́nà rẹ̀ sẹ́yìn ní bèjì ní ìgbà fúláyé dẹ́yìn tó fún mi ní ìní à yà ń twẹ́so ọba náà ń kàtà wọn yàrá kúrẹ́kúrẹ́ na papa ń pè nínú yàrá ó yẹ adé màmá mi jẹ paa àpapà ló ti ní bọ́ àpàrà sí ní studio ó lè ti wọ́n ti ní ti ní èsì àwọn ọpẹrẹ sàánù ètò tó wò ẹ̀tìẹ́ bí ẹ̀tì àwọn ọba náà ọpẹrẹ dídò èébì ẹ̀wà díẹ̀ èébì ẹ̀wò lónú àwọn àna ọ̀dọ́kọ̀ àpapà díẹ̀ tó sílẹ̀ ètò tó ti ní àbọ̀nà sí ní studio bí i à ẹni ó kò sí ẹni èdè ìtẹ̀ǹfún à ní àná náà mọ̀ ń kọ́ ní ìgbà èyí ṣe pé ẹ̀ǹfàǹtìní kàṣe ìgbìlá káà ní ń tẹ́ mi rẹ̀ díẹ̀ kòmíyà èdè ẹ̀ǹfàǹtìní ó ti ẹ̀ǹfàǹtìní káṣe ìkólámpá ó ní màá dẹ̀kọ̀rọ̀ ìkólámpá àdìbá dáa ìdíkà ẹ̀kọ́ tẹ̀ $90 million díẹ̀ ẹ̀ǹfàǹtìní bẹ́ẹ̀ tó ní ìkólámpá yìí ti ẹ̀sẹ̀rẹ̀ $90 million díẹ̀ ó ti ní ẹni ní abá wọn wọn ẹ̀ǹfàǹtọ́ káàdì stamp yóò díẹ̀ ìkólámpá tá nọ̀mà sí ìjà máa wọ̀ nù ìdíyẹ díẹ̀ ẹ̀bá ní ìbẹ́tọ̀ ọ̀nà sọ̀rọ̀ mi dáa. yes ìkólámpá hello. hello maami. mira. ẹ̀rẹ́ àmúsìká abrante àti isu ẹ̀sìlá ní side. maami kakra amẹ́ríkà ní sọ ẹ̀mọ bí àwọn ìyá àti àwọn ènìyàn rẹ́dì ṣé yìí sẹ́yìn bá ó bẹ̀ jẹ̀nu ẹ̀ǹkọ́fà ọ̀bá. dẹ̀ntẹ́m abẹ́wájú sẹ́ ó ní ọ̀bẹ kó ìṣẹ̀ ní pẹ́ yìí sẹ́yìn bẹ́ẹ̀ tì ní àbá. ẹnna dẹ̀ntẹ́m àwọn ní ọba náà dà ẹ̀wọ̀ bùsùn yìí nìyí sẹ́ yìí sẹ́yìn bá ọ̀ní ìmọ̀nà tó ń tẹ̀kura nà dá yà wọ́n àwọn fẹ́ wàá sẹ̀ ní ọ̀bẹ bẹ́ẹ̀ dín ẹnso ebi ẹna nyi nsẹm ẹnna ẹbia nti sẹ wọnyi nsẹ wosuro ti ẹbi nyi nsẹ bẹhyẹ wa tena wo baabi na tena wo deɛ baako ho anaasɛ wunya ẹbia twɛn sɛnea no sika no twɛn no manya no deɛ no ayɛ ne ho adeɛ no twɛn saa adeɛ no na ayɛ ne ho adeɛ yie nso atena ne ho na mmarima no yɛyɛ ahyɛ ho bɔne maame mfɛnsi memanka deɛ nka meda ase menso meda ase 0322498035 0322498035 0243114497. Hello. Mija bay. Bemena. Ma ho. Ejo so bemena. A jump for prophet. Kwamu hawi. Amu ya. Nyame adom ye ho ye pa. Ma me cha me ama kuntela na yawo. Wodi hu kan sa dina. Ano banana. Omo Amsterdam me cha pa. Na misalwa ko so misalwa ko also maybe we be the chawati who are with him New York na bijaba besre so wale wale na niji so na so ba wa na made you wale made you wale ayo yes we nyamba ni binom so abun sa do mo shara da bi o wa do so o le kar kwa chire wo so bia wale ni nsagura ojo body out biya o le sire me go to sire me nkai so ojo mo so wo tie adai o de bia wo sha o ti ba sha kwa horo da be de horo aye de o mo tesu ma yai o mo na ho nya de la ho nche e mi huru hoye e ji wo huru hoye medi de bia medi baje ta kwa so ne ka no akwa no o me ya ti kwanta udi tu akwa tu akwa ngwa ogo be bia wate amakrawo so asemo medinde ama Serwaa Sarpong kozo bia wo bia no team nyina ya chia wo papa nyamenka ho pa nkwano so wasa utimi boya baako akamienu awo utimi boya bi ka ho nkwani de bia ne enko mo bi enko na ya nkwana ba ko atwe ho na omo se omo nte se ma akwa awo no mpamcho wawo nyame bo china o ama wawo na emu mesese eto diapers ma baby no nyame bo china yebe ma number na asum wo fra ma akwa me mpeka satente ma akwa akomafo
umano almost wow would that pesika ni ada tum konkura manu su kunkuro yasa wow afrimu kunkuro da pesika fidi boto kunkuro nyambo china ade ya be ya no no eti besosa wonti ya na boaboa ho oyonko nkanche oyonko no oyonko mfra oyonko na nyambo china ya de number no ebe tuja amwa ya de sesa oye ya ko rade de chaya wa chini fie bo jaye akoma munsam ya basa ba ne de abaso producer Ishmael Haywood nana ya adama o hwe yen e wo Facebook no eso sabre de Akoma Sports e wo hia pani samia champion Share Pepe ni wani aka ho nyina e de Akoma Sports